tari via ko tolo me mai ke programa no fo kainga ya ko le ke hu fanga e tal malo e fo no ape mbelot ka ta mo fa ki bu ke le le to e programa ori wa bonina e le le po fa ngo ko hai ko ya pat ulaki pat iua pena u fa ha pe ka ta te fito ka tupa na fo am ke hena tupa ko malo pe ko si mo he ta tupa ia ya mabe to kata imi to tupa to ka o replay o sio he te ulave atu ke historia ho fanga kui ko hingo mau inga o ke fakai ku ai he ko si tehina o mato ko fanga foto tehina ma atu tupa mo nga hingo e moto kage ko famalo te tu tai mi na tolo ko ma fe mai pe ko fatonga ke tu yolang ko ha tala no e fe fin ko lo ke ma wa tau ki haki le wa haki me te ta wa ko me ko tu ko tala no na tolo ko poto ya ko to wa ta wa ko pe ko to pe we can learn something new each and every day until the day we are buried and that what 6 or 8 feet under toki tanu ta toki la ko to ose ya ko ta wa ko pe ko to pe pa ku pe ai fe fin fa pe ki to ni malang la o si ko ki ta la no fe fini wa ki me ta wa ko me to te fin no ku kai ko ta la no ko hai ko pa ko ku fa ngo ko hai ko he ko winga o ku mahuinga he ko winga ko o fe ka ki pen mo te hina mo ne programa ko ni mo afi me monga o inga foki ko e ngā ue mahuinga na e huma a afio kamata ia. Pea ko tui ka tahane ta e fia, mo ta e fia pōpō ki he te hina. Ko ka tahi tonga ta e fia he he ngā ue na ne kamata ia. Ko tui ko nau tolpe ku nau involve he drugs, ko nau tolpe na kai ki fia he ngā ue. But other than that, everybody pretty much, we appreciate his effort and mission that he started. Yeah, ma ko na do na me ai ko no ko fala ke ka wa po from day one. Kamata ko ni live a ho pe na ka wa po. Sponsor tatongi upapa ki motu na top tap ka to foi kolo fa tolu fa ke papa he wafu ni ma ki ve ta fa ha o ki te fish ha o ki e week sponsor ko ko papa pe ono po u kam pamu polota nati ka to mo tanga isima ai lo bo te na ka to me ko fa pa anga me ko to pe to fe to mo ko se lo te na ko ta ma wo he u me ko na sfa silin at ka to no silini ka ke to nga ko na u mai ko to ki lo to mai lo to nga alu nga to no fononga misionai o va pe ko to afe te na ko ai me ke ka ke pe ka ke na hoko fo ke kam ai live te na o sio ma lunga ta ko to ke misiona ka ke tempe ko na ti tua off track out te na tempe na usulo to mama e o hu mai ko no o hamon o live pe la ni pango la o ngai ko an au an ne afi ape poponga ne afi wa pe ko sefo ke ka kai o fi ko hai ko pe pas mai no ga deu ko ngai ko hai ko ke ha o lea ki hai ko ki afi me mo nga to ta ku ni fai nga o le pa ke na tol ko fa mo moko those who are sober and spiritually minded, they read my writings and they hear my voice uttering through those lives. O si siona tolo mahino, siona tolo mahino, ai uhinga ko seal lai ko hawa ki whahai, o te hina ko ni whai pau ulai whakoriuria, ke live ne to gosi, o me atka o mamatai, neonga ni si loloa, ko ne whakaha i mai palagu ke ne whai te hina. Kai ke tālu mea ne wheu whaha e palagu te hina, kai peke ne admite e na ni whaha kovi. Ko e whare, ai pau hau te hina, o kai peke ne admite e na hamene. Kai ke, ko e, pako uhinga ko e laivea koe ni, ko tāla noa re wau kia te au. Hono whehu ia, ko hai koe. Whehu i me tonga, whehu i me nusila. He ko hai koe. Kai ke, mai no. O na me na strakolo he ko live fika ola ki pe ho ai tolu finga ko ke ki fravio fi me ke lava he me e ho eki ko hai au ke o lea mo challenge ai fu hingo lai ko afi me mo unga hola moni unga ko misiona ma huina ni kamata ke ko off track my little brother off
he's off track ia me mea kona ne kamatai ko tau e fonua me ko uhinga kona hopo me kona o laivi a kona toi mo whaka ma o pau kai ke te tari ke o laivi ko hinga ko mahu inga ko ke tau no whaka inga mahu inga kai ke loto ke si sio whanga veita pui no kap bea hoi ope kai ke hopo me kona o poloka ka toko atoa whanga tu whawhine mo hama mo whaka ko tope ko mana tu poloka ka toko atoa out ata si ono kape ia oku ya ko si na tala lea mai peho ku whanga whereni brother be ready your skin must be thick enough to handle all the hokatawa and all those good stuff and now I'm start to get used to it pa ko te tari ki te mea ke ko hau. It's okay. I think I'm up for the challenge. And so far, so good. Praise God. His grace is sufficient to sustain a little person like me. Oh, from my Lord, I know ha ke ka koe pesi whakatu whawhine, whakatu oua. No, maybe not a lot of I am tala no whakaloto lahi. Encourage me. Keep going, bro. Pako mea ko mahari at the same time, on the other side, they are rallying together. Go bro, we're gonna go for broke. This is our people are persecuting you or trying to be bringing hassle for the mission. That's why I always emphasize the scripture, the Bible will reveal to us what is of God, what is of truth, and what is of error. Truth versus error. Light versus darkness. A God, a thus said the Lord, versus men's saying, and men's devices, men's thinking. Kake, ko laivia, ko kateo, ko pore kateo, o mai folfola, ko ia kun hanga, whamama tau tolu, whakahela te tala mai mo oni mo ha. Ai mo ni tahape, ko si supe. Ko ia pe kun folfola, I am the way, the truth, the life. No man cometh unto the Father except by me. Which is referring to Jesus. Kake, ko kavinga, ko hai koe. Ko whamalo atu, na tō ko moa, mea tu ko malo, lai pe taimi, te pati ki toi fiesi oi. O kai kateo, e kau ene laivi mahuinga pita pau ko, hanga o connect i mai umea keke, o eloi ko hai koe ki i motu ani. Kake, ko ingoa polkalama ko whai ki mua, pea hingoa toi tau, sone harapea fui maano. Pea ko ingoa ko taa ki whasi wha moa, he koe fui maano, koe hingoa ha moa, koe ha moa. Koe hingoa lahi, koe matai lahi apito i ha moa. Pea, o koe fui maano koe ni tonga, koe tape fui maano ne top tap. Kake, whanau peu me fui maano i nio fo, ko whanongo koe ohi tama e taha mau kui, anu kui ai hawa. Mau whang kui, wae fui maano i nio fo. Ka koe tape ni ai fui maano e ko whanau ne top tap. Pea ko talanoa ko ni o ko tuna ru sa historia ma winga abite talanoa ko ni to sio to ngai me ai ke au ia ane afi ke ko talanoa foi mano mi ha mo ka te ula ki kamata te tafaki ko fine iki ko fine iki me te fish ko tamai me te fish ka ko pe no ko ngana ko ha ia me fe ko me fa hefa me hifo sana ko siaki ape wana ha ia alo no foi ki fe man ke kai ngalo ani ki te fish pe toki hawe pe o kai mau si feo mau ki mau toto pe mo luani o nga ko wai u hingoa luani o mo family ko hingoa ko korivailea ko luani ta o kai mo taria uri malo o ko mau family o kai mo hingoa ko tafa to tai ko fa hingoa e luani tongaleva luani ahoni ko ne eki ko luani manu uri eki a luani manu uri ko luani tongaleva ko na ne fa hingoa fo ha ku fa tangata o ke Whai ngoko tawhatau tai. Hanga tau tawhatau tai, ko e tahape ka luani, e koe whineiki me tawhaka luani. Ka koku, ka ko so kainga te fisi, ko kainga te fisi, ko kainga po luani. Ko koe kainga po luani, ka koe kainga te fisi, ko e whewhin, te tau ki whe mai no akia, o mo tata be mo luani, ka o kumba toe, ki whawhia na mo luani, luani koe taimini.
tamsi ko ahoni tamsi ko a Luciane ko eiki te ho va da po ko le tonga to nu pe ko luani ko ahoni ko eiki te ka to uluani ki bua ya ku na eiki ka ko tamai eiki te why ko se ni kui ko kui ko ana ai ko luani ko ni ko ne fae a Luciane ko ne eiki a vai a Alipate vai a Alipate ko ne eiki ko ko ki vai a Alipate ko ne ai ko vai a Alipate ko ya ko ne eiki na vilai ko tonga ane ya kun Charlotte song ai ko me ko tamsi ko ne ko eiki te ko nga ko ne konga ki fare lai tata ai ki fare lai ko kamata tu manu uri o fai tu ki mui o tau kainga te visi ko ho eiki o tau dolu ia luan ko ki tamsi ko oa ko eiki te mo how me fare lai pa ko winga ia ne fe me fai ko ne to gosi na ave ki toni ave ko no pere ave ki toni ki ai ta ka nga tai to me toni ave ki tala ko nga te tala no ape o mahino o kwai a ko la kwa tu ponima ko ke he kwa tonga everybody has a path he has a path all the way it will connect alupo tauke taloni every Tongan have its own way or path to the palace, or the very object of all the Tongan culture is the head. Ko tau mu ai me ko toa a olova, tamago i olova. Pa ko wa tau feo ko taki ko toa bigi feo ki fare la. Vai bo tau hala ki fare la, vai be tau feo ko taki ki fare la. Pa ko tala noi fe vini, ko ki songe ko taimi. Ko tu ko fe vini, ko tu ba lo te pe ko o si mo fe ko se tari ko o si mo mo tu pa ia. Pa ko fe vini, ko le whoever ko lava o ma ki taimi ko so ke. Ai fo ho ke ho. At least 2 hours, but very important, very essential information if you are proud of your tongue and culture and also the past or your history. You will gather some important information from this evening's session, talk. So, hango lau, ko luane taimini, ko eki te moni, so kainga me vai ko tapinga, mo afo te au ba mo nakolo, ko utofi aluani, ko nga ko ne kui Luciane, ko ne fine ekia, Luciane luani. Eka le san la ni ko vai Alipate ko ne ekia vilai ko tunga ane o haikwan o kun Charlotte ko na ekia tu po ua ko ku soke ku kainga te fisi ko hanga no connect pa mai le vai o vai ma toto ma mo luan o ma to ki ma ke ai ma wai so ko ka hoko i benta ta bena luan o mai no le vai ko luani ko so mo puna ko konga ki te fisi o ko foha aka luani, ko konga koe ki nā tātā, o ko mo puna aka luani, mo puna e oko. Paka ui ngāni ko lau, no koe ki mea wha eki a luani, ave ki tokoni ke nopere, ka ki ngata ko nopere te which, ka ko mo puna, hata imi te ke mea mai luani, ai ke mea i luani, o waho tātā, ki nā tātā, o ke kau mo koe matai niwa, he luani, kai ke ko tano wa time te to me mai luan ko ilo ko me na holi to ka o te toni ko ke ngata ko foa ko me vai ko tapinga ka ko mo puna ko ni wa top tap ko luan ko ta konga ni wa ko mo puna ko luan ye ata te to me mai ke me ko ni tala no ko ni fa fini ko no me ka fa no luan me mai ko ni ka de to fa ko to ta hota toto, ko kuia, vilai Alipate, Kai, vai Alipate, ko ne eiki a vilai, ko vilai ko ne eiki a tunga ane ko Charlotte ko ne eiki a tupoua, ko ne fehuhu a Princess Fuspala, Princess Fuspala, ai ko Princess Fuspala ko ne fine eiki pe ko ne fehuhu a fifita vavau. Vivita vavau ko ne fae horita tui fua. Horita tui fua ko ne eiki a tuponiwa. Toa ko ni ko o haikwan. O ulkalala ko
Yo, tu niwa foha ulkalala maufanga, foha ulkalala maufanga. A tu niwa, Tu niwa ko ni fae ko fatou fehia. Ko fatou fehia ko ofe vina ia o oku. Heruani Fui mano. Kon ofe vina fatou fehia. Kon teu arifore mi olunga, Fui mano. Ai motu. Niwa topu tapu. Te tala no e vina tolde na momea mai no le vai ha uinga niwa topu tapu. Tapu a tonga tapu kai topu tapu a niwa topu tapu. Luani mea mai. Fui mano kono fe fina fatou fehia. Fatou fehia kono alo kono foha tupo niwa. Tupo niwa kono ofe fina hulita tuifua. Hulita tuifua haana fifita vava. Fifita vava haana Princess Fuspala. Princess Fuspala haana tupo ua. Tupo ua haana vilai. Vilai haana vaya alipate. Vaya alipate haana Luciane. Luciane. Ogun haana koe tamsi luani. Ko ia. Au ke kau mo koe matai niwa luani. Ko mo ko puna koe. Pero ta fai ko me fai ki. Ho hori atu po kui. Ke awa to ki. Tapa tu hatu ko fatongi ya, Ah, tu fai loake. Ke me mai ki American. Pe ha kumi mai ho kui, Ko vi siwa tu ka te koe, Kage, kanga te vis. Ko so ma konga mo puna, Luan. Okay. Te tala noa le vai ki motu mama, Okay, koe kon ka hai kon. Kia Princess Fuspala. Princess Fuspala koe alo foki au hai kon o te vita unga, Sa stupolaki, te vita unga kia Princess Fuspala. Princess Fuspala na hono ongo tunga ane. Ongo tunga ane koe toko ua. Aia ko ngu, pelinisi ngu, pelinisi Wellingtoni ngu. Mo taha ko pelinisi Laifone. Ana koe uhala koe nei tonga tapu, I loto nuka alofa. Hala Wellingtoni. Ai ngone fitu ko alistu ai palele. Hai fo me olong mi sayone. Ko hala Wellingtoni. Ha wa ke mafa ko no uliti. Anu uliti, Wellingtoni. Mo hamani. Hala Laifone. Ai ni peko ni he hala tui he ve loto a. He ve mala e kula. Tusi me ko alu pasilika. Ko hala Laifone, Whakahingoe ke ongo pelinisi ko ya. Ongo tunga ano Fuspala. Ai fehuhu ko atu po ua. Kake. Ko tala no ko ni ko ngaka Wellingtoni ngu. Wellingtoni ngu. Kahai saya lau si whakahoko aluifo ko ya o au ke fina motua ko Ana Maria. Ana Maria na ne whau ko ne hiva ko ni o mātu. Fine o hiva toki lambu, Na ko koe na hao ka papai paongo ko sisi ne fungani ko li toto. Na tui pe ia me no aho. Koe fua ia fui maono. Whau e Ana Maria. Ana Maria ko soku tato pe moia. Koe moko puna ia o Wellingtoni ngu. Pelinisi Wellingtoni ngu. Arifo koe moko puna o fiha ia o Wellingtoni ngu. Pako Ana Maria lewa haana kona tui mala. Kage sis uno mo me. Sis uno koe whau e tui mala. Koe whau e whae tui mala. Ko Ana Maria. Ilo pe Ana Maria ai hohoko. Ai toto. Pene ilo ai tamasi. Mātu. Koe hiwa ni he taimina amatala e tui mala. Osi koe taane ato a haikoa. A mātu ia I hamo. I wheko I Hawaii. Pea whekau e te tama. Tupofa ke nao mai. Whenao mai. Whekau rewa ke na aluki moto. Pea whau rewa ai koe Ana Maria a hiwa mātu. Pea na os mahino pe ka mātu. O koe iso no tata I he motu. Koe kolo koe ku whankui. Ko whare hau. Whare oi hau. Pa me ngahi api ai koe ngahi api a mi ono aho ia. Tala noa te ki muia te hiwa ni manoa. Api ko nofo atoa. Api ko po me. Ai api ko fine tenga le rei. Mga hai api ku kaike o mau. O su marolo tangata iki. Ka hebe aho someday. I will be there. Ka alo sio ke tupu anga mo no ue. O ku waipe no mau inga. Kake. Koe whau rewa hiwa. Ene tui pe me no aho. Koe fua ia fui maano. Pea koe. Whanau mai tonga ka tala noa ke mea koe ni. Ta te ulawa te ki mea. So ke mo sio hene ko make sense ki mea koe ni. Ke tala noa te ki mea koe ni.
Ko ki whanau koe a mātu. Whanaalo o mātu. O kuna o si mea I pēnau tolu. O si whainohino pēnau tolu ke he nau tamai. A fui mahano. Ko hei a fui mahano. O si ilo katoa nau tolu. Pa kuna whai ki tohi whakalaulau noa. Hanga ko koe kātonga I tonga nau tolu te kai hanga mea. I koe kātonga I tonga kui koe hakoa. Tau te au o Akapulu Union I tonga. Whai mako si kamata. Pa koe the first time. Whai lewa u... Maha peo whai vai whakalapa. Whai osi koe au. Whai mui wahinga whakavahe. Ke ha eua. Ke ha tonga tap. Ke ha pai. Ke ha wawau. Koe first time ever. It's a history ke mau motu. First time o koe ai hamane. E timi au niwa. Pea o ko hoki maa whana. Nau tā mai ka au. Wai ki whangi whare. Whare mo oka kala karnivalu. Mo oka karnivalu. Pa mo kume tahe whare o maatu. Ko ongo toa aia. Karnivalu. Whatawhiri me I whina whou. Ko maatu. Ko e tui niwa aia. Tui niwa maatu. Paka ke o whai whao ko umea koea. Pea ku somehow. Ku hanga e hai koe e sisi uno. O whakawhei mai a hai koe e alo maatu. A salo te mau taimi. Paka whea koe ku... Sefo ke kohi a hai mani. Kohi a sisi uno. Ki he tahine. Paka ke. Pau tanga ui tau toi tau tahine koe prinis. Koe haka princess. Neongo kai ki kawi he princess I tonga eki. Kai ka poko ki kawi tonga eki. Kai ki no recognize. Doesn't matter. Don't matter. Mane tota tahine koe aku motu. Princess ya ani o tap tap. Pako ku whai ki tohi ko a sisi uno. Pako hangarewa o ai ku ki tohi ke fia he. Ku join mai e tahine. A mamau taim. Ki he mau teke niwa. O wako lere whewheka. Mawhana. Os tae de foi tafe ki tonga. Whawa mau tui panke. Os tui almo tafe ni soreiki. Almo mau tui panke. Ke pa tui panke tonga. Ke tui panke he Amerikani. Tui panke tonga. For the rugby. Foi mission na koe rugby. Ke he mau mea mato tui panke pe. Whawa I soreiki. Koe ai mau for the long term projects. O se toka pulu. O koe lere mau project e mato ki moto. Paka ke. Te uki laua te uku si I. E ku whalau no ko mo puna. Fe ku whanongo koni kou ku... E ku whanongo koni kou ku hawane. O ku toini mai tahine he teke nā tātā. Pau ke he me mau ki komite ma tolu e ku whai te rehat pani o fo oe pe ku anau komite. Wai be mau komite ma tolu kui koe teke koe hakoa. Koe team nā tātā. Pa te ulaua te e ku ki tohi whakalaulo no ke mo puna. Koe... Mo whanongo ke koe hawane. Almost there, Bear with me. Almost there. Then I'll be able to read it out and say we can hear what I read. Ke tahine ko mamau taimi. Ko fe ilo ko ko si I join mai tahine ko sa te mamau taimi. Ki alo maatu, Pa whai rewa ku tohi atu, Pa uso ke ka pana ita tahine o si tawalo e iau, Kake o si whainene maatu na una. Whainene maatu ia hau, A fui mahano, Pano ke ku tohi na whai ke mō puna. Sisi uno, laulau siwa whaka laulau kakala whaka sisi uno koe mau whiwhia ni koku toini mai tahine. Tōku wak tōta tahine, toi mea tahine o tākere he vai tākere ne tangata eiki. A vai ko niu tōua. Pa koe tohi koe mea pa koe hua tohi ka sisi uno. Sisi uno, whanawhana anke fui lupe. Ko lawe I koe fui lupe ko nei whai ke unga ke whakamōpuna koe o tupowha. Ki whakaalo o pilo revu. Pa kou tuipe si kau temo o alo o maatu kau tamatanga ra. Pa kou kutato. Sisi uno. Whanawhana ange ki fui lupe. O rewasi. O rewasi ne mea ke kolomua. Kolomua no tapu ko hifo. Pa koe kolo yo maatu. Kolo etu iniwa ko hifo tanga. Whanawhana ke ange ki fui lupe. O rewasi. Ene mea ki kolomua, ki hifo, kai hawhi mai heni no fua toa. Hawhi mai no fua toa. No fua toa ko uapi a fui maano I whare hau. Hawhi mai heni no fua toa. Ko whai ki mua, moi ka inga, whai mo kirikiti. Tala ki ai, o ko kore atu. Kore atu ke wakai ene PSI, pe kuiai hatoi ngā koini, ko ose ku kapatapaka. Ose ku kapatapaka, he teki hau ha wakai me tonga eiki. Kai, whakata mo puna. Take taine vai de pesi na toi ha koini ke rege o se kapatapaka Peu to fare peu ya o va taine
salo te mamau taimi ki o fofonga fu lo me ai tonga e ki talo e unga fono ko ngai talo si I peki a ko mat mo te ki to ai anga tai ne ki motu o va salo te mamau taimi ko fofonga fu lo me ai tonga e ki talo e unga fono e la a vai ko ni to wa mo puri fa feta e ko ke manatu ki fa toka ko ke manatu ki fa toka ke to ahia e kolombo e motu o ku ke taga to ai ko e prinisi toko taha ke prinisi o taha pe ko e motu ne tap tap pau ai to leva ki foi live para kala feta fine o hifo kato ki vai pe tuki la mulamu hana tui ki vai lotte ke mafola ke ne takere ai ko mamau tai mena ko ne toi mana tua hono takere anga ko la siva ni ko ke mo fia ko ha o tai ne vela na ta pe teka fariki o te tu haivi ko e princess na ta is in the house. Make some noise, people. Let's rally behind her to revitalize and bring back the spirit of Nyotop Tapu, the sacred Niwa, once enjoyed during the leadership of her late father, Tatu Niwa. We'll listen to you, dear, until the next Tui Niwa is appointed. Dear, we're going to listen to you. We'll hear you until the next Tui Niwa is appointed. Ka leo ko te whanau whai mātu. O whātu ki o whawhonga mamau taimi. Mā loe mea mai ke teke langi ho eiki mō whare lahi. Whakawhita e mau koloa. Whapapatu, whae ki mua, me api ko no fo atoa. Whare hau. Ko ngai ko ngā ake hingoa koe whae ki mua. Koe whae ki mua ko lawe wheme. Koe no wala o fui maano. Pako tāna e whewini, te tāna e ko whae ki mua. Koe matāpure a fui maano. Ko manatu me tata eki ko na matabure ua o matabure a foi mano pa ko ni una hangu na ki mahala pe ko matabure a foi mano e gai o ko foi mano fall into categories of eki tau fo noa ko kai ko matabure not matabure ko matabure ona ke ko me eki tau fo noa ko eki tau fo noa ko lava ia o kapau ke no pere o ku no foi he olovaha. Olovaha yo o whakahanga kawa, whakahanga kawa. Koe ke ia koe e ki tau whanua, pe mo matāpure. Koe matāpure it's a talking chief, koe toko taha whaiwhatongia ma ai no pere, pe koe hou eki, pe koe tauhi whanua, Ako ke ia. Ako tāno e whewiri, ko hai au, fui mano, Ko ngā koe, fui mano koe taimini, anu hoi taimini, koe kakala e tamai. Pako uinga, koe ku whankui. More o tamai he toko mea. More o tamai he toko mea pe a... O koe ape o fui maano i whi hala whata whihi. Koe ape o fui maano i hala whata whihi. O ku tuu ai koe hākoa. Ve ape o roi koka. Api hoko. Api hoko koe ape o fui maano. He koe api ko whare hau. Whare hau ua. Pe a... Uinga koe whare hau e i niwa. Api koe ko whare hau ua ia. Pe aipe, na aipe mo no api tuku hau, na i tuku i veitongo, na i tuku i wheko loto hapai, whene tenga le rei. O si koe apa, na te whai whawhetongi, o unua tuke ve aplau tohi kona koe i veitongo, o si pe aplau tohi, pe hoko leo api tuku hau. Ai koe api o fui mano, pe ako mana tuku e rewa ki urea atu aipe. Ki urea atu aipe ki he kakai konu nofo e api o fui mano. Ki whare hau ua. Ben, o ko osi ilo le rei, o ku hala e mea kona kou mou whai, pa ko kore pen, whatontonu mea ku hala. Na e lesi sita e api, na os alu ke savea, mahino na e lesi sita e tahiwa, about tahiwa tolu taha, e fui maono, wai se re, ai api. Lai sita tahiwa tolu taha, o ofiki ai, ko mou kuia, fui maono, wai se re whakaanga, na e maria pa mo mao pa koe o whiwhino maatu. Ko mo kuia. O si pe koe ia, pe o si o rewa he resisita, o si ia whakauitou ai ko ngalo e hingoe e whiwhino motua ia. For about 3 years, pe pulia rewa hingoe whiwhino motua, ai koe uitou ia. Ai mahino na e toi mari ho mo kui. O si a hai koa, maopa, mao ai koe no mo kui au pe salo te mawawau. Salo te mawawau. Ka mo tunga ane ko te vita tā mei funa.
ai ko mo kui na ne ula klesi sita api he ko api to hear me out o ko o si ilo u me a ko o api ko api to me a kun salote ko api o fui mano ene kui na ai pe ofi pe ki feke ke palasi ko ni ko e pikula fanongo mai penda me funa fai ha ngā ue ki he api he ka ikai ko te utala atu pe ko osi ilo e umea ko osi ilo na fai at pe ke mau ka whanga tamai na ka ke nau fu mahu inga na te ngai mea wha whamiri pe na si whaka ofe nau ki iako me mea kotoa time has come that the descendants of Fuimano need to put things in their proper positions rearrange things and do things the proper way o se te aho koe ai noa ia le sita ho mo kui o si peko ho mo kui pe whaka ui tau e maino na e mari ua o si pekia mahalo ho mo kui o me tole ko a maopa whaka ui tau ai mari ho noa koni ko ho mo kui a fui maano wai sere o si ko ia le si sita lewa ia te vita ta mei funa hono foha koe ko mo tamai he tahiwa aina e tahiwa fia tahiwa tolu wa tahavalu tahiwa tolu hiva le sisitai le sisita whakamui e api peni le sisita whakamui tahiwa tolu hiva ia te vita ta mei funa foha o fui maono waisere talu mei ai ko soifo nai whai there was some transaction was done during the 80s it did not go through your father was trying to get whai ngā ue kepan it didn't go through because his name ko ne tohi tau ko sunia tau tolo o kai ko te vita tamei funa no hingoa mo ala he te vita he tamei funa ka ko hingoa mo tamai ko sunia tau tolo ko mea koe na ke ne lava yo whai ha mea ke api he kai ko te vita tamei funa ia koe na resisita e api i he tahiwa tolu hiwa ko tolu valu around it and ko maule reipe le sita api a fui maano wai sere o si ko ia pa peki ai hoko ke no wito sifile me ai ke no foha ko te vita ta me funa kai ko mo tamai ko sunia tautolo na whaka hingoa pea ki he te hina sisi ko wai sere sunia tautolo pa toki sisi foi mau kui fui maano sosa fate fatai kai ke te tata no pe peni te ke si o pe o mahino ke me ko rea tu ko ki ai Alo mo tamai o whainga ke whai ngā ue ke api e valunga futupu. It didn't go through. O ngā koe ko te vita tamei funa e koe na ele sisita e api. Ko no hingoa ko sunia tau tolo. Pa ko whakatonganga tu koe ni, he koe ni. Koe mea ni koe ko uloto mamahi ai. O ko te vita na talan mai ka au. Whaere tu tamake o mō kui, pe hau e ki tonga kai nofo he mau kui. Ho mō tamai. Tauhi I niua. Tauhi I niua ki ne tau taha wha. Te vita to me. I know a lot of things from your father. Tamai te vita ko ne tau taha wha. Ko ne hau ia ke huki ko lispure anga. Ko ne toki hau e ki tonga. Hau rewa no foi palasi. Hau rewa no foi palasi. Puna toka ke mea. Ko ate ki snapshot. Ko fui maano o kui ai tui. Pa mahaku na tolu na uia he pesi ko na koe an ko ne whare matapure. Wase whakamatala e ko whanga. Ko me ene whai ku salo te tupou wha. Ko tōta koe haerei niwa, hawhi mano mone ki oa. Everything ko ki mea ko tope loto tunu. Fo I hopa, ko ki mea ko tope tunu, mone ki oa. Hapu ea toko ange ne ki oa fuke ki he tama. Ko kui salote peko tupou wha. O si ka whika, na ke alo e peki whe moe tua niu. Kini hono vai. Alo e peki whe koe hao sio me kau, hao kai ho mea kai. Alo, mo kini. Ko whakamuna, ai kui mono moko puna. Pate tala no pe toku mahino atu. Ko unga koe na e waofi ai ba e motua mi whare hau. Pa ko o kwahano, te tala no pe au pe ki ai. Unga koe uwhe ui ko hai au. Ko hai au. Kai ke, ko e foki ki haa koe. E peni. Ko mea ni ko ke whanongo mai. Hear me. Whamatala ho tamai. Whaere ia koe whaere tu tāmaki. Ko ni tamai ane me whe tataka motonga ko whai ko pore. Pako ai ke o ngoi, ko kakai. This is the blood for the land. Kere ko me akona beni. Whamatala e te vita, whaere tu tamaki ho mo kui, pe tuku ho mo tamai he mau kui. Ia fui mano whatai.
tauhi mo ngahi he mau kui. Ko veni hau koe ki tonga, hau pea kui. Hingoa ia ko mo tamai ia, hau pea kui. Kono hingoa ko sunia tau tolo. Ka mo switch hole umea, mo switch hole umea to gogo te vita tamifuna. Ko hono hingoa, uia au no tohi tau peni. Ia au e tohi tau. Sunia tau tolo. I have to look for it, but I already pull it. Nana tau pe mo tama mo tu pofa. Tahiva tahavalu tahiva tahiva. Talo sioga about 3 years ago he toi tau. But somewhere in my paperworks, okay toi tau o tamai. Peni ko ilo umea. Pa ko fatokanga tu. Hela e ku kui e tauhi o tamai futangata. Pa ne tu hau ni hau ko huki korispureanga. Pe hau ia hau. Pe ari aki. Ngalo mau tolo no hako. Pa mau hau koe whakaofa te mau hau whangi motu. A mau tolu koe ku entitled ke kere kere. Aia koe tū tāmaki. Ke hau ia o kailao. Mo turi ma toki hala me umea koe ia. Peni. Ke urea tu koe ni. Whatontone kere kere tala no me ka au. Not my older brother. Koe kene si ilo e mea lai. Ai ulu motua. Tala no me ka au. Kakaiki ke whatontonu ho mo ui. Te mo au hape mo hako. He kere kere he ku kona. Kona kere kere. Tala no me ka au. Kwa ko ilo umea na umea lahi ilo miho tamai. Moho o fae. Me umea me mo fui maono me umea. Ko au. Ko au fae ki mua. O ko ilo umea. O te mo vainga. Moiafi. Don't play with fire. Te ke au hai moho hako. He kere kere. Talk to me. Ko ko represent the kakai ko entitled to that land. You know enough light from the scripture. It's not fair ke tauhi he mau kui ho tamai o fu tangata. Pe hao o toki aluwe ke kolisi pe hao ia hau pe a kui. Whakaofa leo mau toenga. Kai ke pen nau tolu sea te ai mea ko nika pen tamifuna. Pensin man tamifuna. Pensin man tamifuna ko ea ia tamai ko pe ko ea. Kona kere pen. Nei whaiholo pe umea koe ma whakatamai na kai ke nau si yako mo kai ke nau ilo mea lahi. Kono ko rea atu. Rea te veo is maa. The rest is yours. You have to deal with it. Kare kona tukilangi. Nei whaiholo whaki mea ngana kai ke ilo mo mea. Kono ko puaki atu. Resisita whakamui fo a kere. Nei resisita e te vita tamei funa. Foha o wai se re whakaanga. Te vita tamei funa koe tunga ane ia homo kui whewhine. Ai koe mate pona tunga ane, hangarewa mo kui whewhine, o a whei mai ui rewa homo tamai, whatu tamaki, o ai ai ta vita tamei funa. Hiri kau koe kono hingoa ia ona. O ngā koe sio ke kere kere. Koe ai pen, kono kou atu. Ko mea ko hongo koe ka te au, ai ofa e mau kui, tauhi homo tamai whatu tamaki. Wha ewa. Tauhi motu kui ngā, na tamai pe eia. Naua mo fae, na keke sa ia a sentaria uria ho mo tamai. Unga foko ko alue ki kiripati, faali tu amaki ho mo kui mo tolu Pa ko mea ko na si tuko ai mo tu, unga na keke fie mau hata. Hufanga whatapu. O tauhi le wahe mau kui. O fu tangata, mo ui, pe hau ni hau ki tonga hau pea kui. Ai kene whapurike u mea u tala to tonu kere kere. Kono ko rea atu. Whaton, whatomala. He te mo au hai koe mo ako. Kana ko mo punana ko palparema. O ton ke hear the what do you call it, the footstep of judgment. O ko re tu ai taukete. Talanoa me ka. Talanoa me ka ko ke ilo ta yo mo family u me ko ni. Na os fetu take ka fui maano. Sometimes in the past, ke alatu ka goi tonga, alatu tat ka goi, toviu mai apikolo, ke alata fui maano nofo, But they don't know any better, Ka goi ko os alo sio u pepa u mea ko pa goi ko wo. Pa ko mantu beta la ho tambai, ai ofa mau ku no tauhia. U ngana ke fi mau e son taria uri. Nga wele mau kui. O ai ke ngalo tauhi mau kui ho mo tamai o mo ui pe hau no fonu alofa pe ngalo mau tolu ia. Listen, please. You have enough light from church to see this thing and do the right thing.
Ko ha aunga ai kere, ka au hai ho ha ko ai. He whai mea hala. Pau whai mea hala o tangata iki foha ewa, foha tu tāmaki, pake aloha ka koe o whaiha mea hu, tāu me mamai o wholofola. Kake, koe tala noa tu ia, kake, mako o whiungai, o si mahino te pen, koe nuko o spuaki atu. The rest is yours. You have to deal with it, with your pride and with all the loving of the world. Like, the love of God should be supreme and foremost in our reckoning of things ahead of us. Kage, koe tala noa ko hai au. Mago lau, ana tolo ku whereni moha tamifuna, pasi atu e message ko niki ave ke au ke. Ko hai au, ko whai ki mua. Ko hai whai ki mua, ko no o wala o fui mano. Ko hai a fui mano, ko e kui e tui. Whanofo ia na e whai e kun salote, whanofo ke mau kui ko mau tolu, kui hono ua. Whaino ni kai ko o ai moe me mea kinisi, ko e kui e tui. Pea, o koe mau whio ko take mau tolu ki mui mai ia hai koane. Ia o whiwhine fui mano ki wharela. Koe mau whio ko take ki wharela. Fui mano ka whatou whihe ka tupo niwa ka huri ta tuifua. Huri tuifua ka whiwhita wawa ka fuspala. Kia tupo ua ia. Mau whio ko take e taha, mau hala ki palasi. Ka talo mei tuai ho mau whio ko take matoki. Ko hinga ia e whakatutuka kun salote. Ko mea eo katoa pirinisi mo ave ki motu ki wharehau o kini e fui mano ia nau wae. Kini nau tō kupua nau tōle. Fui mano ko kui e tui. Ko kui e tui. Mei ono mahino i pehe punake. E mau whio ko take me ono whanongo mai tonga. Tala noa te huko koe. Mo nau tōle kone whehu i me nusila. Nau tōle kone whehu i me nusila whanongo mai ai te ringa. Sai whehu i me tonga mana wahe au ea koe fukosi mua ia. Whehu i me tonga whapapa ki koe. Nau tōle kone me nusila whanongo mai ai te ringa. Ko ha mo whehu taka luani. Wewa luani. Ko ma tātāko mo luani koe mea. Eki te ea luani. Ko ne toi ka vilai ko ne kui. Ko ne tataha po ko tata luani. Tataha tau ina top tap. O ma toi matai niwa ma mo luani. Luani ka hao mea mai ki Amerikan. Ma kumi au. Hao kumi o kui. Hao kita whelaki. Ma whana e toto. He tamsi luani. Ake. Teu talano ki ono Nā tōlu kono kumahino e tala e haman. E tala kono e whonua. Lai ngai mea ua tala. Wai tala ki wai tala. Mea tatau for one event, but two different stories. Maybe from two different perspectives. So ta whatata again. Uhinga tau whaahau. Pewhi ko tau whaahau, uhinga ko taula. Taula ko e tui tonga na nofo i ahau. Pela he u ahau. Ahau i la paha. Wai ahau i kanok polo. Wai be mo ahau i hapai. Pena tōku pehefo ko ngāni taimina e pūpūlohi ai ki tamsi, pirinisi, a tau whahau, o mei mate, tapu mo ki talavo, pa ko whai koe mea koe taula, whai o mo ui koe tamsi, pa whai le vai o whetongi, alua ko tau whahau, ka alua tau whatahi, tau whai ai tahi, tau whai ahau, ahau ko ngā koe nofo anga e taula koe tui, ai mo e ahau. Pea koe, nofo atonga e mo e nau tala noa, to kua koe tau whaahau ia koe ahau koe tonga. No fo te hapai koe pe na koe tau whaahau koe ahau ia i hapai. Kake, for one event, two different stories. No fo matonga mo e nau tala, no fo ta hapai mo e nau tala. Ko whi koni koe katonga koni o tamaiki koni hapai, e me aga pilo reo o whamatala. Koe tala hapai, koe tala toto nui. Ai koe hae tala mei tonga, ma koe ne tau mi whare lahi, tamai tahi ne mi whare lahi, koe ahau koe hapai, koe tālai. Koe ai, kaike, ta tau tō whemu e pepea kani, pa ko mantu e ku sio e mi whamatala, pe whamatala whaiwhikau hamene, a pita pua, ko wha sio ko kau e whaiako, nā tolu wha, ngā kau koe si mui wha, ita iau, nau ita nā te whaiwhikau ka mai au, lau te wolo me ka au mo me ko tanga. Kau tanga, po ke whaiwhikau hanu ki ai, ko au, whapau ke whaiwhikau i my teacher, lahe umea nau, sio ai sio ne whamatala e me ko te hitap. Kei a koe, o tānoa ni koe walu, ko whomu whaa taimi koe. Ko a whea tau mako pule lura pe pui whalaiti. O whea tau tō mui ko,
Tahu aku, tahu tahu mai afitu, afitu. Oku kaki hau na fai kau ko pitapua ini. Te rua mau ki form 1. About what? Probably 17 years old. Mau tau ta fitu te rua tau ta fa. Ko ia nei mua. Kau mea. Whakamatala I he tamsi I haman. Ai tohe whakaha. He? Ne ha mai mea koni. Mea mo ita 4 creatures in at the front of the throne of God. Eh? Those are 4 creatures. One look like a eagle. The one look like a lions. Eh? All those 4 creatures. He explained. Eh? Up to today, I can still remember. Eh? Ngahi mea na ne whakamatala. Ko whau ko tuksio ko lau ko ki tamasi yako. Ne whakamatala e tohe whakaha. Pako kuhinga ia. From that time, I go look up ki ai. Ki he whaiwhikau. Every now and then, ko a wheto si o hane mea. I'm still learning. Ko mea whakalotu, ko mea uhinga. O kai beke, ala whanonga mea whakalotu. Doesn't matter where. Kai beke to ala lot, kai beke whanonga mea whakalotu. I have no interest in mea whakalotu. Ko hana uhinga, tau e nefea ko ala lotu. Nofu be I have no interest. Kau kamata. Hange kone umakun ko hopo me kanu kamata ke hawe me hong kamata ke te kumkume o te tap ke te look ko me ko ala so fa no fa ko interest da ne tano ke history, politics and culture. For tolo ko and current event. I think that's the most thing. Ko sa ia fa no ne me up to date me whatever happened, what is going on in Tonga. O me ko alo fa no ne fa matala me ko history, culture, politics, Tongan politics, and also current event. Me ko alo whanonga, ako me ala. Nengahi analyse o me, wako ai bea ui ai. Nengo lahi, I don't agree with him, but now tolu kone kau kolisi mui kone whaita iau. No, kau mu palpare mo whaikau, ke whaikau. O mami to vete palpare mo me kau, o ko whapapa ke whaikau. Kai amu ange, always look up again ne tangata iki. Kawa ki motu ana ma rough shoulder, lahi abu me tangata. Ilahi o mea ko wako awe me ni tamai, ko e toa mo ani bene tamai ana ia. Mea ko tabe ai be tika. Sodia, mo aho ke aho. Ani ko lau ne fa malanga ulahi taha ne mga ke Paula, fu favan te tapu ala be fo ka fo. Paula. Ko ke mana tu be u aho ke aho. Ki mo pa maoki uta pa ke fola ne to tapu ana. Alo malanga mo ta va ha be ko fa ka fu ka kailala. Ma ko ma tu ka kit. Ta wa he me tau papusa ta ko mau hingo na mau he mama o e ke no e ko fu hinga ki papusa ko tau ko te mo me lo ta te ko wa ha tu papusa papua ia wa ko naki ke ko ke mana tu be me me ko nga me matiaki ai ko me ai ke osta o ko ta me ko ai fakata pa ko vi lau ko ne me ko mana tu be ne tala pai ai me ko ta ha mo mari ai hafu I mea gulo, ai hafu I mea poho. Lava taki olo kakai. Wai ni, mari, o si pa fufu mari apu ka lava alo mo kakai. Mantu ko ni kau la lava ki mea ke te mana tu me. Tamai ai mari, hafu mari ku poho. Te lava alo mo kakai, ke mari pa fufu apu ka te albu kita ma kita albu. Sa ke fanga ko dake. Pa ko vi lawe be, pe utai na mari. Wasi o be me wa tamai my teacher, tamai ai mea poho. Kai ke te mino ki vale te fajo na foi mea po tonga o ko ha mo o yo ko be ki mea ko talo ma ki palpare mo mai wa fitaiva pa ko talo me wa fitaiva ko alo ne ke ta tolo te ka to ta be pa ko no kai tali be ko I know someday whatever ma wa foi po tonga o na o ki po ha mo it's about time I'm coming back. Poho tonga, Go, Mrs. Right, wherever you are, one of these days we'll get to meet, But I mentioned sometime in the past, you must have these 3 criteria, First, you must be a God-fearing woman. First, Second, you must be nice looking, good looking, Tabai palbua pe mau ke po, Kai ko nga po foi lupi, ko nga ulo, beautiful, A beauty, a beauty to behold, Kai ke beauty mo e foi frausi. Not to pray about it, Ka mo ko finalo ya o tua. So it be,
tuku ke pe papa we kai no not gonna happen e kwa ngai kai mo kata le ko fu kata pe ya ke ngai u kata ko ni ko ai pe i ke kata kai ke mo u le be na sio kwa ko me ko mai me ko fatongia mo me ko kai ke algo manatu pe tata eki anu ko lau ko osi ko haman mau ko ha so he po so falait so to naki ko no so ho tata ko naki mau si house supply fo mau fai ka lore ko si mau ngaton palas fai fo ko me a le ta ha fai fo palas o si ko mau lori mau ngaton ki fe man ki fatai api ko tu pera ke fai fo nga we ai o si ko mau ala tu ki api ha man tare ki ta ko pala bronfila fai fo o si ko mau to ki atere ki he milista ko lanka variku fai fo foi tau e una work with him boy mea ko to fe ma pe tikata alu ke tikata mai ko mea ko fa ngata alu ofi me fa ngata alu me lava ho kai mo me ilo tangata ai me fa ngata kai ke ati anu ko lo fa mo ki mo dal ko me ko na do na nga ilo ki mo dan ko to ta fi mo to ta ko ka te ko nga fa ya ama blessings ko ta po ka fe tu ko to pe ko ya nga ko mo ya ka me ko ofa ofa tokoni here tokoni there debe kavenga otumua ko ke ko venga principal ko no vai ki motan ko nga ko feitu le reina te tupu ke no ne mate fa o ke si ka ko u loto fare ko na tupu ke ai pe alo tamaya ko ha u americani to tu wala ya ko tamaya ko le be ko ki motan ta pensio mo ta me ale ke alo te tu wala malo ofa ek si u loto api o manto apuno te tame funa foi tau e ua na iai o ilo e me ala me na tole pa kon kawene ago na fa lave sometimes in the past I mentioned u apilere kawe apigoni lot me ago lot pa ko kawe me ko mana tu iai o pa ko sa go por kalama o nga la he fanki me ale te tawako me kawe na ilo e me ago te fa le fa no mai tonga and youth and youngsters it was a tradition api ko ni ko ke fa ko te bire kai ka pa ke te ngano ai ko ke fe mau algo ai ho me kai sit somewhere else ko te bire it's a family gathering ko it's like ko pa ke fa falan ka ve tata to everything it's like na tweet pe hanga hawalo tu time kai hanga hawalo tu pa ke te le rei ko pa uri ko to ri tu ma vala ma how ta te pire kai fa le so I learned good things from different places ka we me api ko ya ka ki ngalo mo ya ko kai fa le rei ko mo here na ki fa palang api ko me ka ki I learned good things from them pa ko ka we api na ko tu he kesa tu ni ka we api ko ya te le o ke lo tu pa ko ai he kes te le pa ko tata e ki pena suti pe te fa palang i pe ka ke ko fa ki le ko mention ko api le na tu po ai pa te ha o be te look back fa ki lo to fa na te fo ho ai o te wish na si ke mo mai ta ta na ki tola aga na ki fo ya skilimi or whatever ka ke ko nau tatau mai ko nau hiket na tol ka fa mana be penta me vuna fe ma o ke fa tonton he hoko ko fo ka venga ka te ka ke hoko te ta fononga tano ko ka fui mano ko ni te tano ni ko ngalo umea ko te atu hopo te fe me ko ki ko tau ta ana to no se ku me no fa to ala ko haere ko ha mo ko una ke te mo ko ha ma sokai mo do pok ko pa ko na fa ame haere o afio ta ma hotel na ko Rainmaker Hotel but after a few years fete haere haere pe ta ma no fo pe o afio pe hono ta ha mo e na fi mo to ko Maria ba mo senator senator ha mo ko nga ko mao ai ko Marie mao ko fu apia ko ma ala was like a mansion beautiful le fetu ko kokolen pe ana ia mau pe ko ne
toi pe a fia pa tau mai le because we get more Ostama Maria so ne His Majesty is coming next week Ostala mai os pato ta me ku kaure ka pe ku na mo no fui ha mo na ma ha mo fu o mai ki foi toko fa me fale hau foi to fa mai mo no mai mo toko ua me tong ai ko toko ono ya 6 people live under my roof ko so ku family pe ka ta vito ko kainga me na da everything was in order no na ki ta u ma ke u a fi u fu tu si but ko ma no fo ma to ne hange pe ko no fo pe ka la everything ko ma we ma ko to sa la ko tau pe ka la te linga pe ko ki no fo anga ko fai anga me ai mau ki kai nga no top tapu ki no fo anga mo fai anga fa ta mo me fai mau fi mo me ko to fai mo ki no fo anga ko na no fo ai mau no fo reni pe kai ko ngata me ka no top tapu me ai kau te kula na ala ka ha me kau te ala to mo to no tanaki ki kau tanga taiki ka ki ma to ko ful ma na ma to ono pe to fit ki kau tanga taiki na mo ye o ma lele mo ki me ai kau te kula la vai ma to ko ni me ki tonga ki ko stu tu la hi ka ke ko mo uia fe fi to ko alai tanaki kau te tanaki kau na ta mo ha ka mo kau te vizia na me na to lo sai pe kau na ta ko lava o wa gure o ai te vizio que me awia mo fa ta be talo tu ba ko kai nga te visi la na kape ko mata ni ko pa nge be ko ki wa mo ko be ko ma fa na ko kai nga na ta ko ai an ko na fi na ke fe me minusi la ke lo pe ko na ke fe me minusi la ko no kutaria tu ko no kutaria tu vin ko tala do ko o inga ko fi ilo mo sio lalo o inga ho fe o inga ko sio lalo ko tala no atu Kage, fa haile ko an ko fa tongi api ko Maria ko la hanga fu mention ma was pato ma to ke kos ma me to ki tu tang haile was ma fu api o fi ko fe ko ma ilo ko fine mo to a ko hiki mai ke ni ko tang is fine mo to a me someday soon whenever just come by come and see us but they fucking mai mo hiki mai mo to ke american ka ko ha ko tala no o le be fa ko ta edu ka me ta edu ka kai ma so kai ko le ta mo ki fa ngari ke ma ho ke tama mai ka me la jon ko ta fa ho ke tama ko fa mo puna fu ma no mi fa le hau okay ko sai sone anai o se be fa lo to ha man ai wo si le anai ho mo to mo ho adu le atu fa mo ki tonak al mo sila adu ko la o si ha o ko si me ko fa tongia he si fa tanga ko to ha ki atele si me ko fa tongia tau ki o lunga tau ko lo pe o pe ni ko tau hi peta no pe tu ko no foi o ko ilo I know them that need my help and I don't look away because the Bible says those who close their hearts from the needy is not of God we are to open our heart to those who need our help that's the scripture it's a scripture tala no mai frava ho fatu kana tolu that need your help pa ko ki mo o principal ko mo ko fe to ko yai ha pa ka wa ta need my help never close my heart need to open pero o fe to ko por fu ka ven here and there fai he mo tau jo family how ke ka inga mo how now how ako to tange u folau ki ha mo ko pato ke ora pe ki fa no to tanga ha me futa helu mo ni ka folau na tenis te kai ko mahena mo futa ka ko ilo pena si to ni futa mo ofa ko tamai a futa ko nani ai visa ko tamai o si alo ka amerika alo tamai ko tu wala ya ta ko futa ya pa ko futa ko nani hanga fa hingo mo ki tai ni si ta ko mo fe o taki mo futa ko fe o taki na pe ko futa man ai Washington DC na yai na fitaula ke mo fui mano ha mo ko fu representative ya ha mo na fa ngai pe ha mo ke White House he ka officers of the Navy naval officers ana na fa pesi ha mo ko na dolpo fa ngai ha mo ko ki ha man to the White House pa ko na fu ha mo ya ko fui mano ko be fui mano pang ka ko la ta ka fui mano na apia ko all origin na ha be me apia me upol
ke fitala ki ko futa ko mo fui mano ha mo anu ko ko fa fo ngai ki fe ko no office nei Washington DC tanga lewa na tala no ko me au o tanga futa ki a fui mano ha mo hey ko mo ko puna o fui mano ko tonga na tala no ki tonga o pa mo on be futa ko si mo ko puna e ko office nei o fui mano ko mere no mia tamale ko ya o fino fui mano maria pa mo stare ki helu ki fe ko ki foa o tupo ko na futa mo me pa ko taimi fa na put o ko mau tawa la pulo o nga ko si e ka futa me fa vai te ba si uno e pu ya o nga ko na tawa ko ya ka ke o una fe ilonga ki hanga lewa he man he fui mano ha mo fa na arrangement ke fe foka futa fe dake tamai make arrangement avere ko tamai ki ha mo alu ki ha fui man fe ne ala ko ya ona ki nof ana mai na ta whatever fa le na arrangement ai foki ki tonga fa he ka mai family te ko no nof division do fe wa te ko ke kalo fa ya ku ya ke fa fe alu ki fe ko ki pang ka ko sa ke ka ke si o fa mo tu si mo si o fa no se fine ki ka ke ne ilo e monu ke he ka pona na vale o ki pampa ko tawa pe ko ha ke ngai fu stapa haman ngai fu stapa ta visa ne ki vai ta visa te mo fo lo ela mo family i american mo opportunity ke na mi ma he pure anga pampa o ka ke ko adonga fu motu si ko fainga ta be vai ko ta pe ngai fa mai no fa hela fa matala ke o fa ke si ka ngalo ani na te tupo ke te vis ta unima pa to hiki ki tonga ka ke ngalo te vis o fa pe ke te vis mo vai ko ta pe ngamo funga ta ke mo vai o tu ka ka mo ngai matanga ta si a ko ta ri lupe mo me ko te si man tu pa te vis ka ke fai le arrange me futa arrange tata iki alu pang alu ka ke fi alu fine iki ka ke ne hawe be tamai na si ofa bita futa mai mo taine lahi taha me te vis o no foi futa o ako o fata no taine ne ke mo tamai na fa au ave si uno o ave ke api gono tu to mu ya ko ta piano a me ya ma pe ko ho o tu to mu ma pe ko ala vina pe ko na ta piano o ko fu hello ko na hai ko si uno e ta piano ko si me api tu to me ka sapani ko ya tu tom na ka okay, foki mai tala noa. Mau whaila ke mo tui, he mau o tānu ka sokai. So, tamai, okay, os whaila te osi rana mo huu mai. Kake, mau huu koia, whaiwai mau toko naki, alu mau sila. O mau, tala no aki pue tama, he? Pea koe hākon. O, ne fola mai o tāmai tama. Koe hao fui maano, he taimi kau hola ni, he? Leo tama, he? Kake, koe ungane aulanga fui maano ki niwa taimi kau hola ni ai mai du 1600s taimi ko ya 1600s but aya koe fe matu tano ma mo matu o sia pa sometimes later anu lau fe o bete fe tu take na angi si me ofa na angi kuini la valu kuina la valu o bete tanga mekika ko polisia ko ni fa fe au ko a halai valu kuina la valu ke sene hau wale ko me toko fa ki me mo fu puha pepa la lahe o ko fonu ko talo tonga pa mo ha mane me ta mo fu puha fek hiki me o fa ki me ale alu mo ko ma bi pa ko te ko na mo kai ma te talo tonga ko feke te ko na o na ko kai feke te mo fu puha feke to ko be fe to fa mau kai mea kai picnic e mau kai ngana ta toki to me feke honu mono ko kai ngana toki tuki alu ngai wai fu loi feke we mea have mau fakata ke mau si mama be ihe hagwan ihe me ofa me taini kuini hala val ke mo fai be mo ki ma hen ni mo ka folau me mea ko ya wale be foi me ange ta haya ko e hama ko putu e ko van hamoa ko tau ese sunia pe ka ki haere nge tamaya ko hai ko kuini hala valu pe mo maatu fena me anko ya mawinga ni ki foi konga historia ko ni e a ope ki ai o ope ki ai ai ta no ki ta no tu pa ko no so tu fa mana tu mai pa ko ya ope ki ai ta no ka tu pa tu mawinga bito anu lau na tol ko konga ki na da mawinga bito ki ta da no ko ni he fe fidi ka ke
koe me ange koa maatu, koe whekau e tā maatu pofa, a maatu me ange whanofo ai hingoa koe kofe, o hingoa koe mi hapai, matapure atu i koe kofe, o ai e kofe i pangpango, ke ne whakahoko, unga koe whae whatongia ki mo whaange haere, koe si i ui ai pe ai whae kona mea, ki whae kona whehu kona alai leula, alai leula koe hoa ia maatu, that's Lord Maatu's ko Lady alai leula. Alai leula, koe mokopuna ia maari e toa. Tahe kau tui ha moa, koe lai ne tui ko tamasese, lai ne tui ta ko maari e toa, and then I think one more or two more, Ka kahanda to tonga matokis. Pau abito pe, kake waina ulai ne tui, Aia ko maari e toa kono mokopuna ina alai leula, ene koe na e maari pa mo maatu. Kake, mea koa maatu, whikai tu po wha, alu ki pangpang, whakanofo ai kofe, he tunga ano Marie. Matuko si uno ta ha moa, ko ha moa ni, Marie mo mao. Ka ko Marie ko ano to vine ko maa, O ai rewa ai kofe ia maa, O pa koe, whea koe mea koe maa tu koe au os. Oi, alang, Toki tala no maki motu, Mai asi, atu ki motu ko osi e whakamonu, osi kai taha hosi i motu, Osi ano tau ia he ka inga, pau tamai koe ko osi toi kamata no toi whakaheka te hosi mo e whakapulu atu. Atu e hosi mo e mea ka fui maano, ka ofa peka ke nau tamate e nau tolu eka, whakahiri atu ke maua hako. Tamai ko toi whetuko e pulu, mo e whakahosi ki whekua ki niua, osi ave mea ka. Pane whakamatala mai le vai, tala mai koe ni koe ko netop tapu, koe kau haa moa, kau haa moa nei ai. Aia koe fui tolo ea, koe kau haa moa, koe fui maano, hana koe whare hau, fui maano, mo tangi pā. Koe tangi pā ia, koe tongi pā. Tongi, koe tolongi whaha moa. Tongi pā. Ai koe tolongi o pā. Tolongi o pā. Koe tongi pā, ai koe tangi pā ia. Fui maano, pia moe maatu. Tamai lewa koe maatu. Upa moni pe ia, koe makatu. Maatu. Koe fu makatu. Koe maatu ia. Neo kone e taimi ne ave alo e tui kanoku ai tui haman. Hataka laua o ave ki ai. Atu pe ia merch pe ia ka koe si kau haa moa. Mai maatu koe kau haa moa ia. He kua sau peke historia whakamatala ia. Koe ongo niwa ia koe konga ia o haa moa. O polu savai i koe konga ia o haa moa. Taimi ia tui manua. Koe tala noa koe ni ki mua he hiva ni manoa. Kamata hau tau historia tato he hiva ni manoa o hau ai ki muini mai. Aho eitu o hau mai. Mau mai ku tanoa, aho eitu o whae mai ki mui koe tau historia aia. Ko neo tau tapu, ko hiva ni manoa ia alu ki mui ia. Whae ia tui ki selo. Tuka tui ki ono a, ko ono aho ia. Pea koeni, mea maki o ki whaasi tanoa ka maatu, tamai maatu. Koe ki koe kau haa moa, makatu, ko maatu ko hifo ia. Ko tongi pā pa ko fui maono. Aina loki no fo i peki mua, but sometimes later, te ona ta hui mana aleki o polo pa ko vene toki foki mai ni ko lau ni ko e tu po fa he taimi ka holani ka ko unga ko topu tapu ke mo fanongo mai te wa o be ta no ke unga topu tapu pa ko ni ke ma feo he ko mo mato ma en ma foto mo me ke mo tala no ki motu mo me ha ke ta no pe te mo fanongo fi ta no ko ni na me fi ta no pe fanongo mai. Ne whai kātonga i hifo, ina tō tapu, Whai kātonga pēna whai whikau i loa me te whai whikau poko. Nei, i tōngui ma fui māno ia pēa, nei ai mea mātu. Pako aiku, mahina whau, mahini whai whai whikau i pa mo fui māno, pa whai ni fui hua nei aka fui māno, Tafu lo i ai mātu, tapu apita na ke te puake. Ka poke mahini koe mo fui māno, somewhere else. Tapu apita ke puake ke lea pehe ke kui e tui. Koe ai kau nā tātā, whanonga mai koe tau tālae, Tafu lu e mātu nama, tapu apita ke te rea pēka fui māno, Tapu apita ke rea ke kui e tui, Mo whanonga pehe, e alu pe tānoa, wao pe ke umea, e whaoe ko mo whanonga, Anu ko lau mo whanonga tātānoa koe ko mo puna, o mea i pēna o tolu, pia ko whare lahi, Pa te ate whatātā koe. Whai koe no puto tupu, Pau ave ki tokoni, ave ka luani, Pau ave reo me tokoni tā koe whao he sila, pa ave ko tōwhi whini ki tonga, tāngi ai.
tamai ko ke maaluan to fene au ki tali ki wawa ko ke maaluan ko tang ta ke le tio e ke poka fika ma Luciane o ke e ke ka Luciane pe mau ke fe aluani pa tamai ta de tamai Luciane me ma Luciane alang pe ki tali ha pai alang pe ki homa ko na yai ko to ape ai ai pa to to fene ado ko ke aluan lo to me aluani pe pa na utange ave ofa kaluan tangaluan ko fatongia na to net ko no fatongia pa na to ki vai o mone finegi Yang mai ko mo polusan kai ko ren galuani ko fiere atu por be galuani galuani ke ko ri ki ko mo puna ke ne me atu mo ku mo sila ko ave ki hai ko ki kuini tani kuini ave ki nanas ka kuini nanas pau ke ta ko ku patari ku to fine aku ya ai tari ku to fine me angaluani ka to ki udah ke me aluani ba ko tamai to fine be ko na hoko o tamau tala e Luciane ki hono tau ke te ki a nanas o koe fui mo puna fui maono tu fano me tano o mo puna fui maono tu ko tali ka luani ke me mai me fatogia ko fano me ke tala ko me kuini o feka mo puna fui maono ke humai ma tu ko tau hala ko ki lo to ave me ave mata pure ave mata pure me mai kuini feka mo puna fui maono ke humai ia ko ne hau bana me api ki api ko he so kainga niwa mo ko fehu I mai ko me nusila fanongo mai ko queen the queen of Tonga she said tell her come on in o ko ne hawa na me api ki api ko tata no pe mahino ko hayau ko albe te mi mo ne mahino he ko nusila ai ko na ekipe ko hayau fanongo mai pe Koin, kaya o me mai ko ni fe ka ke mo puna fo mano fe mo hume. Pe si hua pe ko to fine agwe, pa na tole se pe pe si alu scroll ki la lo foi vai pe o vai tai. Pa ko ni fa ko mari. A to ko to fino fa hoko ange ko ki fatongia me ya fa ki mo tang he ko ni. Me ange ko ni ka Luciane. E ko ai mata. A me ata ke si o tonu mai passione ko fatongia na autonomo. Ko to ni ko ni. Le kuini fa ka Luciane. Jan ako ai mama ta. Fa ka ke ave ke si tonu mai passione ko fatongia na o le rei mai. Ko ia no sila ko e ke ko hai au. Fa ka e kuini ala hono teina ala ko ai ha mata pa ko me ko fa ma tu te me ta fa ta ko ke si o me ko te are unaware. Va kai fo ke ta o ku me ale rei mai ta ne mo mari mai. Mo sila. Ko ne fe ka ko ne ko na no teina Luciane agio ai hamata ke ave kasione ke si autonoma sione ko fatongia na autonoma ai ko ta foi ta o wa se me mai be hanga ton me be ta ine mo mari mai ko ene tu un ave ke si o masione pero se va bene to ki talang be ko to vine sai talagacione fa ka fet malo to ko ne to ki o to fa malo me office palasi office palasi não o fai que me mai tai ne to mai to fa malo me office palasi que alo lau o feito na ha wa na ha te tupo ko posio fo ka venga ha o que ko sto o ka venga papusa he kwa ki mami to na ke mo office ko mo apula ya que o fa papusa me ko ka venga me ko ta be algo le leita so ko folhola me tai ne kuini Luciane ai mata ke si autonoma sione ko fatongia na au mai betala kasione malo toni ko ne to ate tohi mi office palasi fa malo ia tapa mai ki fatongia ko tata no pe ki mai ko hayau fai ki mo ko no vala o fui maano ko kuia tui te tano pe alupe ko mo fio ko take ma tolui ya tupo niwa ha o ko ni ki ha fuspala ko mo fio ko taki ai but it's more than that fanong ua tala ko tonga wase o ko programa ko ne potunga ya ko wase fa matala kama pe mohai fa matala kama ko ni mi mafanga ko fae ko o la kituia ho itu ko vai popua pe ko ila heva ko foi toko ni ma ko ki mo ko tama ka no fanga tau kete tama ka mai
na to ko ai ko ila heva vai popua ko fefine niwa ko o fefine o se ke to me na top tap o fine se ke to ko vai popua ko fae lo ki tu me na top tap ko o fefine se ke to me na top tap pa to tamai ka mai ko fae vai ko tamai o lunga ki ai ko to fefine mo to niwa pe moia niwa top tap fae hai ko a itu ko na top tap fae a ka tono fanga ta o ke te tala fare o mari e po ka tama ka to ko na te fae na top tap pe moia ma to ko history ko ka ha mo mo ni ma to le ma ngeli ta o ma to le ki ka fu mano ma to a ne afi ai la ul ka la hori ki mai o fino fu mano mo hai ka o ki ha pai na ha o ke fanga o fino fu mano vi ma o na mo tangalo et mat bo hori pe ke paki mai me kan lau ku mau ngeli ta o ma to a ne afi na ka u lo ko ka ha mo pa ko no inga ko lu fa ta ko ni fa si ki fa sa mo he ko mau tupu anga mi ha mo pa ko ni ke tala ko tohi tonga ko hai kon fano ke tala ko tohi tonga ko ila heva pe ko vai popua ko o fino se ke to a me fe ko me ni top tap ko tala o laki ko tala ko loto fare ko vai popua ko ila heva o fino fui baud mau be me tamai other than that na toli katolika ko fe ko u hinga ia hono ko ku ai tui ko no hinga no tohi na e tui ko na hao papai paongo ko sisi ne fungani ko ri toto na e tui a mi ono aho mame tano ono aho ko fua ia fui maano ko nga ko tamsi maatu ko ki hako ia o etu ko ai ofefine ai haman ai tama a vai popua ko ofefine o fui maano o hinga ia kui o hinga ko kaupilinisi ave ki fale hau kin ne fui maano okay ai haman ai to aniu ko kui e tui ya ko kun salote na tolo ko me a kun salote na ne hanga to restructure o me ala to faunga fo o le me o me na tolo me na tolo ko ni ha le ha uli mo me le a ke ha uli o me na to fo tu fo o ia kun salote ale vai kun salote fa ton ai fo tu mo ne ki kui fa le hau fa no kai ho o mo ki to aniu kui ko e tu i fa ki ni mo me ko fui mano a ko me nusila ko na ke fe ilo ko hai au ko au ko kui au e tui o ko kini e to kupu kere o hau ko ngo tonga kini au ko i to ani wa pa ko tano ko ni ne ngo ko fa ki mu ko mata bole hingo ko no vala fui mano ko mo to ko ka hawa he kakala ko he aho ni o ko no ka hawa ya no ka hawa e utamai ka te tano te ko la he u ma hala lahe u mauhala pe ki he to kona ke fe mau mau tamai fano ko u tano ai u tamai ko lahe tahai pena more ne tamai ne he to mea mo to ko fui mano u kakala fui mano u kakala ko hingoe ko kuia ko leo nai tasi u kakala leo nai tasi u kakala ko ne fui mano pe a kake ko ka tamai funa tupuna tole he fui mano de ki mo pe arrivo kake hano hako legitimate descendants sifi mai le vai pasi mai he fikawa ai go fui mano waisele fakanga ko fui mano pe mana ako mau ma ko fu kauteia ako ko spure anga ya fui mano ko ya ko spure anga pa ko fanongo ko fui mano pe na ako na ne fale koloa na mo ne ki fale tauma i hifo maria ki hifo ko ki moto fale hau ko na tamai ko aminias ngata mai mau iloi me aminias mane tapolo ia ko fo halahi ko ko no ngako aminias pa ngoi ko asimo aminias he ka mafana fana we ate tamai funa aminias ko ngata mai fu mano ko mau iloi ka ke to ilo ate hoko te ke ka hamboa kage ko waisele franga maria mo ofefino ma atu ko maopa ari foi ko ne ko hai te vita tamai funa
kai ko tamai ko ni tamai ko tamo ko ni te vita tami funa ko ia ai ne ki fanau eva do ko lafo tamo peau ne mari mo se mista mo peau ano hako I sore ki he tamo e fil moto ta ko Elina ne mari ko kalareti ape mo ai I halau furi ma na do me halau furi ko mo buna mo ia ta fui mano kalareti ko ai ko Elina mari I halau furi I vava Elina ia pa mo fil moto ata ko veiong na maria ma mo la foi ngere ia ko fa mo puna ia fui mano ko ia go me a te vita ta me funa ai ko te vita me funa pe pa mo no to fine ko sala te ma vava we ha ana ko ne a sunia ta tolo ko no tupe ka ta mo ko no fo he api ko o e ku ta mai fare hau e to ka I niwa ko fare hau na ko api fui mano ko api to me ko Charlotte ke hau ne moto ne kui o no foi ai no foi o fi mai peki fe man ke palasi ko ni fe man I pikula ko ai so ku kainga niwa mo fa no mai ko tala te tala no atu ki moto ko tu pe ku ke lo mo ha taimi ka tu tala no atu peki moto ke o me ma hu inga ndi ta na tu ki moto ka ke fui mano wa se le franga ia ko ta ko fui mano pe na ya ko line tu e turn of the centuries ma moto na ko na ka he ako ko rispule anga fu kaute tamai na moto na ako le rei ana ki ako mai e ki fare kolo ai me ki fare ta ma I na no fo hi fo ia ko nga ko ne mari ko hi fo pa na to ai fa no mai ka nga niwa ko fe algo na to fe finea ma hai ko ma pa ko mari ko mo waisere franga ko ki fare hau pa to ai rea no tungane alua ko mari ki fego alua ko mari ki fare hau ka ke mau te lau ma to ku mikaya tu ki fare hau ma tu ko fe man ko ma tu ko tu ni wa ana fa wa be ni wa ko ngai ko ne tu ni wa ko no alu na to fe na to mari ki fare hau fa ngata ale na to alu ki ai ko nga ko to fe na to ko ale mari ka fui ma no ko to ai rea ko ia pa ko man tu be ki atere tai valono ko tu be ko se fo mai lang ka pai ko se fo ko tiuta na tu ha me niwa ma fo mua malo ko room 11 fika tata pa ko fe I lo he tiuta ko au ko mo kingoa pa ne tala no le vai ta no le vai ko ta mai ko I lo mi moto ne ha mi moto mai I heilo kai ko ni na tu tapu pe mo oni pe wa ta mai ai foi ana I tu ariku o kui ko kau toto kau toto he na to ko na ta tai me ta na fa ki tau to fui mano pa mo mato I tu iniwa na ya ya tu iniwa pa ko ve hanga mato ya kai ve la ko ta fale hau fa au fale hau pe na hola taki I le vai ki to ta ano mau to mo ui mai ai hola taki ya fufu I haman I ana I fe ko I ana tu ariku so I'm not sure ko pa di ko be na fa mata la mai tiuta ta mai na ta haman mato pa te whekau ke tai ke kau toto. Whakauha ko toko toa a fui mano mono hako. Hola takia ki fui toko taha o hao ki hana o ki ana I to ariku o fufu I ai. O mautoi si I. Ta mautoi a hao mai ke ao ni. Ai ko kai ke na tolu pene pe kai ke pe au tai kau kai ke ko fui mano pa ko kai ke ko tala ia mo tu ia. Pe po fe me te heke ke te mini. Ok, te tā no reo ka unga e topu tapu. Uhinga topu tapu ko ni. Fo tu ko ni ha tu I, tala fare mo kuna ka do. No fo ile va tonga tap, fa ngore va ko tonga tap. A fio e tu I ai. A au et mo no line tu I tonga tap. Ko fe ko niu ai ko niwa ko tala noa ko ia ki to a te ko feitu e no fanga ka tanga loa tanga loa e tu matupu o mo ma tala an ko la fare hau na u api ko tala noa e ki ono aho ia api ko fe ko u api ai ko no fo atoa ko po me fine tenga rei me u api ne fa matala mai ku tamai ko singalo atu ia u api o fui mano pe ko ni topu tapu pa ko kai ke ko more fo ke ai hamani ai maatu ka ko uinga ni ko uinga ko topu tapu ko uinga ko no fo anga ia ka tanga loa
he ka pau na tolu go na study history ke o history ma o theory e ko ma te ko ha mo na fu o ko fu fa matala ha mo pe na how ai ka polisia me fe man me America Saute na fo mai Hawaii o pu aka ko Hawaii Hawaii pa na ha no fo ia o se to wa mai ha mo no fo ia ia o ma we fo copy ko Savai Savai ia ko Savai. That's how they pronounce it in Samoan. They don't say Savai. No, they say Savai. Hawaii, Savai, fe na alfa tonga, ko nga na ui ko tonga na alfa tonga. Pa ko no ui pe south I whakahamoa, tonga. Na u whakahamoa mo tua ui ko tonga. Ui ko tonga. Ai ko Hawaii, Savai, Hapai. Kaya albete mimo shifte me ka ke yongo pe Hawaii Savai Hapai o me ma nga ke u theory ke ka ko wai fa matala ia hai man a tokita mahina mal kai mahina ma da tu boy no foi tonga ko pepe langi ko alu ki ha moa ia ko fitu no foi fa o tua pa mo do mo man tu be tonga ta no ko ha ko no fusi ave ko tonga po ve mo tu na fusi na alo maui alu fe alo mau me fe matau na alu ki manua alu ki tu manua mai me matau me ai tava I manuka we utano te was utano ki tu manua alu a ve a maui alu ki manua mai matau o fusi aki haman fusi aki pe ko fe mo tu tonga na fusi aki ko talanoa pe ki fe ai ko tano o Krismahina ko ne pepe alu ki langi ko alu ki ha moa pa ko matapa ko alu ki langi ko ne top tapu ia na no foi ai o tua pe tau mahan ba ko fu eiki pe fu matai kai huia na to fu o tua tamai na no foi langi ka ko huinga ko alu ki langi ko alu ki ha moa pa ko pepe pulotu ko alu ki fish talanoa ka tu pulotu mo umea ko ya ko fish ia alu ki pulotu alu ki langi ani ko so wai na lave ma hai ni tau na to ya pa no fa mo ni wai u hiva mo to ia u hiva mo to ku kolulue sua mai mate u me ko u ka wai u me u hiva u wai mo me ko ka ko la tue ko ha u me ko nga motu ono aho ia u hiva ko wa ka puna ke una u fika I po ka ka u rea ko ia urea ia me yono aho. Ki mua ia he hiva ni manoa. Talanoa ia ki yono aho. Puloto, ko fisi. Anu ase rātue. Pamoi me amne kolulue. Wai me ume ia I maha koe me lau lafo. Koe foi whaiwa koe a koe foi. Whakaha moa fu o tu me ia koe ia. Kai ke, koe talanoa I ki yono aho ia. Mama papu mo mi mak mai talanoa. Hiva ni manoa ala te ki mui ko no aho ia. Me aho eitu. Whae te ki mui ko no aho ia. Pako uhinga e topu tapu koe ani o topu tapu. He koe nofo anga ia. O e toi whakamui. Ani koe ko haiman. Haiman a kau tangaloa. Ko ne topu tapu. Pea o mai rewa toi fo ou. O mai a ki tonga tapu. O tapu rewa tonga tapu. Kai tapu ni rewa historia ia ono aho. I ne topu tapu. Topu tapu. On to tanoga ki holy temple, there's a holy place, there's also a most holy place. Ai ko potu tapu, ta uno te hua te ki potu topu tapu. Ai nei tapu atonga tapu, o ngā koe awhio ai tui, ka nei topu tapu ai anio topu tapu, koe awhio ai otua, tangaloa. Ani ko tānoa te u api koe ni koe u whangakui. Pako o ngā koe ani ko lau, whe mahino I koe kunsalo te u mea koe ai wheo ko taki koe ki ono aho, koe uhinga ko vai popua ko ofifino fui maano. Pe mahina pe o whakalaulau noa pe kuini ko fui maano ko se ni kui ana. Pako mea kone whekau. Pako mea ea whanongo mai hear me out. Ko kone me nusi la. Whekau e kui salote ku kui ua ko aku. Hau ki palasi o koe ke tui hao tawala ko fui maano. Ko koe me taha ki hau ki palasi. Hau tae tawala ki palasi. Pako pau ki hau moa mea hau pe moa oa. A koe me nusi la. Wilson Fonua, whanongo mai, e kukui, a whikai ku salote, ko koe petaha, o kuke hau ki palasi, hau tai tawara ki palasi. Koe tamasi ia me ono aho ia, a fui maano, koe kui ai tui. Whanongo mai, te tānoa te, maka wafe tā whitu, o koi tonga.
o ko tonga al ko lau ke ila tai po ha fui man ko tu ta be palas ko tu ki pe ko fui man o fe ka ke hu mai ko ke ila ta ya ko ta ko tu ke palas o ta la to hingo ko tu ni from ke how be hu mai ka ke ila ta ya ko la to a na ilo na to wa ko ga na my very best ko hingo my name o na fa pa na to ki ai anu lau ko bilinisi me o mai ke motu ka go kini alo big fe okay he ko Wilson for no ko awi ko te utano te ki foi tano fa tu eta ma ko wa fta fitu ko ki tonga na por kala ma fo o ai le tio ko na Katarina na e ui ko au mo hoku tupu anga ako tala no ke u kolo mo no ngai tala mo ngai me ke kamata levana kamata mai minio fo kamata mai minio fo o ai por kala mo ko ma gela po ke le kana fa he ho a tonaki fa osga mo fa ba fa no ai u me fa no ke me ke about ki fe magi no fo o how ki ta fa how ki ta fa me ko beautiful pa ko veni how ki ni adopta bu fa utano ko fui mano o vale me ko fa no ata ko ku tamai ne telefone ku ne fa matala i foi me na os fa no be ai kana utange no keep it to ourselves o te tano foi me ora ne fa matala e ko fa matala ne tamai na tolgo na ila te ume mo tua na ka tonga na fai tonga he taiva fa fitu ko ke ilo po ha me na sentuli tonga na fai tonga pa na hawa tamai na fai le taiva tol fitu a ke taiva fitu ke ta hongo fulu tamai na hawa me niwa mo ne kui mo tua pe na fai no e mo ne kui ko ana ko mo tua ko na mo le to mea ko kui ya aku kui ko ana na mai po no fo i fare haua apio foi mano ana pego hala fat vei ve aporo ko ka hanga i voki tangi tau ma no foi pa ko tamai ana fonu ma pego ka nga ni wa e no top tau wa le tangi haban tangi mo te he ne kui fa ma o as ma ne ki o ana pa tang ango ki falu ko fe ke ne faluku fano mai ka nga ne top tap mo na tol pego sa e historia ko hanga le tamai kon tau ho full ma tu tau ho full kon ni fa matala ne le tio ko ko to fine tato to telefoni ko ma wi ne fa matala me le tio ko fa matala dia ko fanon ko to tonga ka ke ko stai ko si valu fitu hiva fa to la ai tanga e ki fa matala me ne to bua ke ne ke si ka ma fo ka ve fanon ka kai pe ko fi me a pe ko ha ni fu tano la no fai ka ke ahon mo le tata ki po to ki ma winga ye ne ke to pe ai si tata ki ko me ko ne ho ko ange kui e falu fe ke tamai ke ni falu ko fe kai to e ni o pana fononga le me fe me pikula pe ko fe wan pe ko fare hau na o ki palas pa ko tamai ko na o tu pe hau pe ko fanonga mai ko na ke ko hai au a tu pe ku kui o tafuafi pe hanga pe palas tafuate la lo to am tafuafi pe ko fe ofi me ko ka te mo malanga me o si au e tala ke tai ne ko afi ko me ko ha tafu afi ko kuia tafu afi i pangai ko kuia tamai ko Colgate ko ni tamai ko Leonidas u kakala ko Leonidas ko ni tamai ko sosa fate fatai tafu afi pangai ko kuia ko kuia ko fe me ko tai ne ko na mai ko ka de me tam te a fe os lava foi kai ko e ku kui ha ia tawafi pa ila hanga begi he me pero ta no ta mai na pa no fe la ki be ha ere po me ka ko ku ta no ta mai ke fe ko ta no ko ta ko to fe vine ki na no foi ho fo fa telefoni me ta ki me fa ma ke that was back ma ko 2017 how do no ke tu pe sta ta ki fe ta no ko ta no vi na ko ta no ki pe ko ha ka tonga na fai tonga he tahiwa fafitu pa ko ta no ha ko lau ko ta no ni ki no ko mo tu o mau inga na no uhinga na ue ko topu tapu uinga na ya tanga loa ko ha tu ko kau tanga loa na uiai ko no alo na aho etu na o mai ki tonga tapu
I tonga tapu, o tapu ai tonga tapu, kai tapu pe a motu ia. Ko ngā koe a whio ai e kau hatu i, a tangaloa, kau tangaloa, pe a keha toa ha moa ia koe tui manua. Pai pe tai mea ne toki tau i e tonga ia, toki mau mai o niwa ia, hamu mai o niwa ia, o konga ia tonga, koe o niwa, koe konga ia o ha moa. Mau mai, pa uhingai koe langi, aluki langi, koe aluki ha moa. Whikau a eitu aluki tamai, koe aluki langi, koe aluki ha moa. Unga koe ne top tapu koe konga ia ha moa. Nia to uhingai a whanong mai tonga, na tolu koe me ongo niwa, uhingai top tapu, koe ongo ha moa, koe ongo niwa, koe konga ia ha moa. Tala mai e malaka e hai koe e mahina, ko langi ko ha moa. Ko pulo tu ko fisi. Ko whikau koe diko e mea koe ke alo sio ke ni tamai. Ko e wholau e au eitu alu ki niwa topu tapu alo whilaki moni tamai. Niwa topu tapu. Anu kulau kusi i whalau lau no lewa kun chala to o mai ne ki motoa me whale hau. Whai no hino kai no whatongia me katoa ne ki oa. Mea katoa pe tunu. Anu lau na toa toki mea mai. Ko tūta koe haere ta whitu ka tupo wha. Ne tūta koe osi. Ete mai ku kui a koe mai neki oa, whawa. Au ke o kai. Pake whanau mai tonga. Aho ane a whi. Aho ni ko whakawhai ngofua whare lahe ko whekita noa ia. Tau tolu na tau tupu hake walu ngofu tupu me fitu ngofu tupu. Never. There was no such thing na e kei whakamolu malu au pito. Matuta mai ko ristu tone. The party, ko sino e tui tonga is sacred. Top tap. Ko hinga koe na whei loaki me mea katoa. Tō kupu petama. Aho nia ko whawhai ngofua e hono whanga alo na ia, Ka koe aho ane whina e topu tapu apito e ke koe ki whaha, Koe opeo whai loaki pehe tō kupu petama. E tu kehe kukui. Ka ai ni ato whai loaki noa ia, atu pe ia haki ke tama whai loaki, o si patoki tala noa ia. Whanongo mai tonga. Ko kukui pe ku tala noa ia mai tui. Koe ke harea whaka... Soko lau anu ilo whakakor Koe tau. Alo i peki whe, kini ake mea ke. Alo i peki whe ka ki hao kai o mea. Soko mea kai mo moka ki hao kai. Koe whakalau noa a koe chalo te mone kui ko fui maa no. Na whakaino e mea koe ia. Kake, ao ni ma koe ke toi whakahoko e o mea koe ia. But my grandpa and nau tolo ki mua na nau whakahoko ia. Kake ngata hane haman. Kake ngata he hau tae tawala e kukui he aho ane afi. Koe na whakafope ko sa hau tae tawala piki lo toa. Pau whanonga e, tano kone whi, hau ki tonga, kai ki ngata ni hau tae tawala, kai osipone kai pa whenga kuisat. E mea lero ave au, fu kāwa e kuini, ave po whewhi tu alo whai kāwai, alo whai kāwai, ko kui hono wā ia, Mutoko sosta whati whatai, ana koe mo whatai he hamani, i hamani kau helu, pako unga wā ofe me kai ngā helu, mea, Kako whamanmanat, porque hafu e whaki mea kou toi keu tāno ke. Koe, na e kehe pe tau mawhakawa e tui niwa. Na e kehe pe tau mawhakawa e tui niwa a maatu. Pea kou tāno koe ni hawa. Na e whai, koe tāno na peheni. Na e tau mawhakawa na e whai niwa, na e ai a tupo wha. Tāno koe ni ke late 60s, pe koe early 70s. Na e whai tau mawhakawa na e whai niwa, i hifo. Pea koe tala mai ena. O ku kehe pe e tau mawhakawa e tui niwa a maatu. Pa koe tala mai, lolo tonga koe lere koe fu haman, fu hawa, ta mawhakawa. O wale pina tau kolosi maa tupa ia. Kui e masiko ni koe tupa. Ko whea tupa. Whea tupa. Na e uia koe turi kiu. Pa koe sad, ke toi eke pa koe ha uinga turi kiu. Lolo tonga pe malu koe whukātaonga, kolosi mai kui a tupa ia. Kolosi me be ui koe hai alofi. Kolosi me be hai kolosi tuua ki e. Pako e talamai koe mea. Pako whea koe whaka tu koe man a motu o paka mo mea koe koe tauwhi pako hai fu whakamata tua koe. Pe matu kalu matu po wha no. Tukuange o wau e motu topu tapu. Tuku he topu tapu e motu. O wau ana tō mo topu tapu. Koe ai tupa, koe talainu o whanku ia. He ko tupa, koe whangatehina o mātu. Ai ko tupa, ko haifua e uhingoa, ko te lai, ko viviri,
Mama hingoa ta ko whanga te hina ia o, koe ka ho eki ia o hihifo. Hingoa koe viviri, koe tawhea, koe tupa. Pa koe uhinga ia o ku manuku koe ho eki tau whanua tupa. Tuke pe tupa konu kai kawe ho eki. Mas aro ki te visi, kai te kawe lau e mau whanua. Kai ke kono hingoa koe tupa, whaas tupa, koe te hina o haiman o mātu. Pa koe uhinga ia o koe paka koe tupa i motu o koe uia koe tupa. Uia koe lailo, kano uhinga. He kai to e ua tupa he koe te hina ia o mātu a tupa. Pa koe ho eke nei, koe ka ho eke nei. Mo tu, ka kai kia mātu ko nau tolu ku elai mua he olo waha. Mana tu whahanga kawa, kau tama wena. Koe tupa, koe tawhea, koe te lai, koe viviri. Ha tau tō wha. Kau tama koe kau paipai o hifo. O wheko nau pē mai ki wheko. Mate nau fōma ki wafu ki aui mea ko peka lai a nau poe te ringa. Koe e tu Wipi ake mea, Pa koe ni. Kai kou lau, koe tala noa ia kia tupa, Anu kou lau whaka te kau matapurea mo tō paka me mea koe me whaka maa. Kai nau mea kou whaka matatua he fu haman. Fu tauma whakawa. Peo kalo matu bō whaia. Tangi tu bō whaia. Tau tō kio ta tōro whai tau molu malu ki whekoa. Ki tonga eki. Tō hange mea motu top tapu ia koe nau wau ia nau tōru, Tō ta tō whai tau wau molu malu ki tonga eki. Tō hange motu niwa top tapu ia, Kai na ua na tolia. Lolo tonga koe fu iloka fu tama whakala. Anu ko lau kolosi mā tupa ia. Tō kua ku lere ia ku hange kou ne turi ia manpuna. Lere me pa tosi holo he me. He fu tama whakala. Kai ke mai ka teo there's some stories behind it. Na e tala noa ia behind it. I didn't get it. Koe mea pe ko manatu in. Na e tangata eki ko na tolu ko haina toi LA. Valley. Nai tangata eke ko Papilone Huhane. Papilone Huhane ko hono foha a haimane. Ko ilope kono foha Kalipori. Ko Kalipori no haana ko na wheao wakata. Mau na tōra ila Kalipori ko na anai whaare o i wheman. I wharamaki, teimi koe. Ako tuko koe Kalipori kono foha na ngahi ape e Huhane. Haiman Papilone. Pana mate Papilone ko no tau hiva ia. Nau ia no putu maka ke wafta havalu, po wafta hiva i LA. Nau ki hao me tonga mo ne malo lopa mau ke putu tangata eki. Ka ko mantu ko tano ki mua te ke alu tonga. O tano me tangata eki en. Mo fano me tonga. So me ko pe ko mo oni pe. Anu ko lau neongo ua tala me. Tamahe tau tala tohi ko tonga ko ila heva ko ofefine o haiman. O seke toa me i fe me nio top tap. Kai tala mai he tala ho mau family ko ila heva pe ko vai popua ko ofefine ia fui maono pe ko na ko famon mafarela uia ko ku e tui pa ko na fo ke fano ke fau a ana seini ko ena ha ka ko ho ha ka ko ena ha o papai paongo ki fa va le o atunga koko no mo kai la fale ko ena ha o papai paongo ko ho sisi ne fungani kori toto. Na e tuia mi ono aho, ko e fua ia fui maano. Ko hiva ni koe tātu ki hivo, mo te ko maato no alu atu. Mana e taimi na tō mai kai ngā hihifo, tu o ua, e na woka kui salote, o kore, e ke mai moha tama ia tungi, pe ko tawhau potu pofa, pe ko whatawhe. Maha tama, hatahe ngo pirinisi ki aia e maatu. Folofola wai tama. E kai? Kai ke toto ko taria ko a kunsala. Kai ke toto mo matu. Mo ko na koe pe faka mo puna o matu. Anga ko te tame funa ena. Ko na ko peni mapa ena, Ko peni mapa ko si eki a so si ani, Ani taiman sa ko ne mea. Ani ko hingoa taiman sa ko ha mo ai. Let's Samoan. Ani. Let's Samoan. Koe mo ne mo hai ko mo peni mapa ko no fohaina panu, so ne mapa, pa te foki mo foki lave ke, ka ke, ko folfola e tahi ne kuini, tanke kainga niwa, ko te tame funa ena, pa mo ai ka, mo peni mapa, pa mne mo hingoa e tahi tolo, mo fili mai ko whaka mo puna mātu, ke ate ku whanau, ko ke toto mo mātu, tange e kuini, o taha pe hoku toto i netop tap, ko fui mano pe ku toto, ko ke toto ia mo mātu, ka mo wo ko na koe pe whaka mo puna o mātu, o whiri me mea e mātu. Kake,
tu o whanau ne tu o e kore koe kāinga. Kai ke, toki aloha ke talonia tu po whaia, o whai ni fōtu tu ana, ko ke loto kāinga ia, ke nau se tolo ka fo hingoa. Pako sat, kai ke nau loto ke se tolo ka fo hingoa e taha. Pako i mea pene ko, o toki awelewa e whare lahi, o ai koe ne mea. E tamasiko mātu, o ai mātu. Masiko ko tuipe ko hai, alai wahamama. Pe ko hai hingoa to tonu e tamasiko, ni kono hingoa paptaiso. O toki ai koe mātu. Kai ke, ko ku tānau ko me motu me mea. Kai ke, whawe koe me osi mai, koe haman. Koe tangata eiki, ko Papilone Huhane. Matala no te ke hoi ki tonga tala mai ea. Tamai tangata iki. Tamai tangata iki. Ko tangata iki motua katolika. Tamai ni whahami niu alu ki whelapa. Pako tala mai. Hai koe tabi ko tālanga koe kau matapu le taki tā. Futsia ko no fu kafa. Pako hai ko helo ia nau tolu. Pako tala mai. Tālanga koe mea kai tangot pe ki motua niua. Ki motua niua top tapu. Katolika fuke. Tālanga ne fu kau helo. Kafa ko ni ko o lapaha. Ko fu kolo eiki fuke pako. Kolo katolika. Tangot pe ki motua niua ia. Pakoin, ko ki mo tau ko ki mau family ma to ka ko unga matu ko mata bole tai una loya na to ko ki ilo tai una loya tamai Babylon o na to taho e foi mano e tange mea tange pakoin na e fuke sika na e ua sika hai ko ama mi ha mo sika a valu mi loto tonga Kaya koe whamatala ni e fo isika ilo pe he kau mea, he kau kafa ko ni ilapa. Tange fo isika koe mea, koe fo isika na e whiwea, ai koe fo isika ha, mo fo isika fui maono. Mau si o koe mea, e ka puke ha, koe mo puna fui maono. Koe ne osi ia, unga hane si ilo pe he kau kafa mea, una ilo pe tunga fui maono. Koe kui e tui. Pau tano me takati mo ni kata ko tamai ko ke mau family ma toka ko tamai ko ne toho lai pere ko ya ko ne osi ya ko ne lava ya ka wala uta mo ka paipa kafa ko ko lava he ne tala fa matala foi sika tono foi sika ko me ko me ko lava ke sika ta ko ke sika ko mo ko puna o tama ko ne sika mo puna foi mano ko na osi ya mai no le no lai pere ko ne ta ki toho na mai no le toho ye ku kui uga na ilo anu ko lau tohi he tau tala ko tonga ko ila hewa ko fefino hai koa o seke toa tala ko mau family ai tamai pe tamai tala ko mea ko ila hewa ko fefino fui maano pe ko no hinga ia ena tui me no ko fua ia fui maano ko unga ko si kui e kui pa ko no ko albo mea ko tala bu fui maano pe mai humai Maharwe ko whaka osi. Whaka osi ko kamata ke mahina umea lahi. Mahina tōku whaunga. Ko kui ena nei. Tafu afi bea i whemani. Tafu afi pangai lahi. Ko kui hono wāia. Sosa whaka te whatai. Kui maano. Ok. Whamahina te mea kone hoko ke tamai. Na nao, ko yongo motua ko leo nei tasi uka kala. Ko ene fui maano. Mono te hina pe ko TVS. Nana toko ua. Ko TVS hau e me Whakabritania ko haman. Ben Davis. Ben Davis, vai ngā motu, ane roki hiku fo mai hiko whaparangi e motu, ane hau mo suten mo re bea, Ben Davis, motu, nātā tā, pakai ke, maria Ben Davis ia ki whema ki Davis, mo e whinu putoa pio kou kāinga, kou whanonga kou kāinga, pakai, ane e kore kāinga Davis i ka Davis, ki alango langa whare lotu Wesiliana, aluga tata eki, ave mo tamai, o nao ki Davis o langa whare lotu Wesiliana, mea ko ni mahalo ki he, ono ngono fultupu ia, ono fultupu si ia. O nao ko langa whare lotu, mahalo ki he ni mahiwa poko ono noa. Langa whare lotu te fisi. Pea, nao ko ia o mahene ku tamai mo whae, o na mali ai. Somehow, pako whee konga mai ki mui pako hākua. Nai nao ki motu, pako whee, end up i te fisi. Pako te talata e peka koe kone eke me minusi la. Yeah, I'm aware of. Ko hinga e hau na whaere e au te fisi. Nai ki pau e tamai. Ko mea ko mea ko mo whainga mai ke iloi. Nai alu tamai au ki na fōu. Nai alu he ngāwe pule anga. Tamai tamai ko haka kau taha na. Ko kau taha stima nai alu e na eki wakai. Whanki stima. Mea pule anga koe PSC ko apu e hae. Ngalo hingoa e kau taha mea pule anga. Whanki waka. Nai alu tamai au koe na eki waka he whanki waka koe ya. Pe alu e ki na fōu. Somehow.
aluia fai mea kehe, kai alo fai ngā ue, o te kai ke. O foki mai le vai, alanga le vai mo fai tangatato, o mai mo fai emi fai hau. Fa foki mai ki te visi. Pea toi, o le veko, toi asi mai to ao. Komi mai, tahini koe me vai ko tāpinga. Pea tāno ai katano katai pehe kua heu fai tangata. Alo tamai ko napa, alo, ui ngā taa mai ki foki mai. Ko nā roi mo fai ko, e ngā taa ai e fu mea, ko tau koe mate, ukaka. Fua. Taki mai api, koe whakahela koe mea, mai nunga tā koe mau siwi ai e fu mea. Koe mo fai me toke whine tupu lahe ia po kau. Pea ilo pe kau te visita, kea basketball, hoka ia mo tangata me whine, me ukolo koe tua nuku me wha. Kau whine i kia koe, mo toa na pehe. Kake, na tolo koe na whenga me koe mo family, ko si ilo pe. Ko toku whakamana tu ke utana, ko mai tu na tano pe atua. Koe uinga ena, u whare au te visita, eki, pau tangata eki. Okay, koe mahapeku osi, mahapeku hameku ngalo ia te au, koe tālā ia, koe kui e tui, ko hai au, koe kui au e tui, ko kini, ai tau kupu kere, o kau pelinesi mo mea, mo toa kanu ku hingoa he taimini, koe te hina e tamai, pea koe koe lalo, koe tamalahi au, koe au ulumotua, ka koe pango, ko tau kete, o kune whakapapai o pito au, koe mea ai family, ko ilo e kano kato e family. Pa koe te whakatontonu e kere e mawhankui, ane ku nofo, kai lao ai e kakai kehe kono koe ki tonu nau iai. Ane kono ku kore atu. Whakatontonu, he te mo auha. Te mo auha he kere koe na. Sa iana e whaike mawhangatamai na kake nau ilo. Not me. Pea toi amo ange, he ko ilo e wholofola, mama e wholofola, mai wholofola, holo ia ke umiao, ilo e ngahi, pango ke heke, mai mama e wholofola. Ko iai tau kete, do the right thing. Tala no mai ka au, koe ko ilo e u mea koe ni koe family, mo mamahi. So ke mate kou tamai koe na ulu tamai kou tau, no, tau kete. Ai toho, ai mo ufi, ka ufi, mo kawa. So ke umea koe ni koe anu lau, a te ko lau noa, ia tau ke tau tau, hai mea lau, no. Pau ko mea, pau ke whai. Haton, osi tanu mau tamai e matolio. Ma olewa ki loto a. Ato ai appointment, pako wheha ue, I think it's called Lord Chamberlain, used to be the secretary, ko kueano fo i taitolo ke hana since the time of the Ponima. O whahoka tika ke mea, e mai puhata, koe mai ko fie sio ke tama. Mani mo ki ngā ue. O tamai io tamai le okay mo hawa pong tamai me taimi fe mala tiko mala me nga we toho kava pa mo hamani mo haga ne meta pa mo ka ufi ma ke fa ko pe ko la pe ke afi tama ko no malolo mo tamai ka ke si o ta ke ta ko la no ai o si ilo o me ako ton ke fai ka ke a to ve de ko no ka pa no to inu kava ke tanga to ke ilo o me ai fonu ka ko inu kava Jang ala mari muri no foi muri os pau te hapa eu mai no o me ka no fo me ta ke ta no mai tonga me ko na le ta me ko la me muri ko fai na te me ko ke fai ka ke talo pe tu pa ko mo sio he fo ka venga ko fai tanga ta ali fo me fo ka venga o alo pe fo ka venga everywhere fo ka venga fia me fo ka venga ka ke a to ka ke ko ma fe o pe ma mu ta ke te ko la pe ke fai lo ke tama tu ka te nga we ko ilo ko mata mai ko ma ko mate kai alo te tama fe mate ata tama he Lord Chamberlain ya ko nu for me tama mo tau he nga we o po tau he nga we o te we hingwa tu ko he ko fa tu ia hai man a tu po fa ko arrangement ya tu po fa o ta e kai within kama to ka hingo ko ma hau pe ko la pe ke fa hoko ke tama ko nu ma lo ma tamai ka ke ko tu ne tamai o tau he nga we tu ko pe he ko fo tu tu po fa pa ko le ata ni ki moto fa no mai e tamai ko ni motu an ko ke kaho he mau tamai fanongo mai mana tu ho talamai na talamai tu po fa e osi ko e pa hoko ho foha wrong not gonna happen os tala ko foha e kai ki hoko he na tai fa papa ke tamai alo fa u tala no tai ofa u tamai California pa os fa han ko me ko tai fa papa ke tamai you'll never see that name o si puaki ko fo pa ko na pa ko ke ilo ko ai ke hingo ho fo ko na ko tau ne fe no fa american mo ifi aisi o ka ke mo sio ha seniti mau e ko feinga o mai ke american ka ha o ifi aisi holo
Kakaia ke o tau he fonua, kakai o ke vole kakai fai fatongia, na lawa foha ka venga. Ka pau ka ke mausio ha se niti he taimini, he ne tae ofa, pa ko ai ke alo tokoto he ingoa. Pa ko mama he pe ko loto sa tu ko tau tangata e fia, mo tokoto he ingoa. Fanongo mai a koi motu. Fanongo mai. Ko rea tani me follow Ko tau te tau ki motu ka ke ilo whangata mai. Ko ngā ko whangata mai ni mahi mo whapiko piko. Kau ai koe an kou ke tui ka kala e ku tamai. Kono ko rea tu ka koe. Ai whakapiko piko, pa ku sai pe, whiunga tu e pe, o ngā tai pe ai. Ko loi ko i talamai ko ni koe, talamai tu po whahe mawoko, whi loko mai haere, he whai whatongia a whai ki mua. Ai toko naki, mo i sila, o si pake talamai, o te ke mioi. Talamai pe tu po wha, e hoko i po wha. Ko e whatongia aku. Ko au na whai whatongia, pa ai ke talamai e koe ia, talamai e tu po wha, o si pe koe pa hoko. Wrong. Pa koe tamanu ai ke ni hoko, tamai fi aisi konu tatale, Amerikano ai fi aisi. Ko tamau ai ke ni hoko atu. No. Osi ia. Kono ko start ka koe, osi o alu maua mo tau kete, ka tu po wha, kia tu po wono, tamai tu po wono, tau he ngā we, o lewa ke osi koe. Kai wha ton, wha foki mai lewa ke kakala e mau tamai. He ku ale utala noa tokua ne, kai ke tokanga mai mau tamai. Kai ke, koe tala no kone hoko. Me palasi, office palasi, mea ko tope ki whare hau, pau ke whakahoko ki whare hau ua. Whare hau ua nung nowai ko tamai funa. Pa koe tāno ni koe a tewi ta tamai funa, tamai ko tamo koe ni. A tamo koe nuhi ngoa totonu ko sunia tau tolo. Ne pehe. Ai koe whitungo fulu tupu ia he more koe toko mea, more mau kui ai. Moe fu kaukiri kiti, moe kau fulau koe tuku hamen. Konferenis i tonga, pa nau alme ki vavau. Pa koe nau mawahe koe mi vavau, more ai tō mea ai. Mā koe fitu. Tai fitu. Kake, fitu tak mare o visi palasi ki whare haua. Fitu tak ki whare haua, mahaku mei ose ku haka, e ku maka. Ki whare haua ki api koni koi halawhata whihi. Ke kumea kolo, ko hingai utamai. Kumea kolo, talaka kolo, e nei vavau whai utamai a kuia, aluia o mari ki te visi. Ka kolo ke aluki niua tari me ei kone alate haere te tama ato bau whahe mai, whakareari ngowe, mo whanofo e utamai. Wata utamai, na kei taha waka ia, waka hoko pe ni koe ai haere. Pe alo e pe utamai. Tamai ate koe mea hopo tia, o se fui mahano i wafu. Ta koe ale toko si se kuina na toko wa, reo nai tasi uka kala, pe mo te vesi. Alo koe te vesi ki a haikoani, ki a tangipa, o viri ka tangipa ke whakanofo ia, ke tari haere. Ai tiki so, kake, wheu rewa tu pou wha ke tamai. Kolo, koe haloto, ko holoto, ko e whai ki ai, ko hingoa no o tamai, ko ha me whai. Kake, ka te au, sa pau make sense pe tari u tamai. Ui ngā he nanao mo motua koe ni, motua fui maano koe, nanao ki te fisi, o maua no mari, pako ne tari e tuko pe se ku ankolo, tuko pe motua tamai, ke toko o sia pa tuko whafoki mai hingoa. O hingoa i e toko asisi koe ne tamai. Pako whee koe ni koe, alu Amerika ku tamai, malolo ia, Amerika ku tamai a kuia. Pako e whanope u tānoa, na pehe, hoko te pehe, whare koe ia koe ia mea. Whee ate haere ia, o warpena tole, tawanga mea ka polisio eke pe ku toe hahakoa, ha whanau a ukakala. O mao e te hina kone ku kui, to hina kone tamai, anu hingoa e taimini. Ka kone pe ko whamanatu atu ke tangata eki, anu ko ke tui kakala e tamai, whiunga pe ia koe, o te keto aike toi fusi mea hala ke alu kofoa, o fuana whewea ko tālo hau ka Amerikano kone fuha kawenga, tālo hau mo ifi aisi. O tuku ai mea tae o whaia mo ai mea no ai he kakala e tau whanga kui, na nau mata ofa mo ilo he whamiri e nau mata ofa mo mea, ka mo toko atu mo tolo whaia mea koe fie e iki mo mea, lau noa. Ka ke? Konu osi atu os, o ke atu po won, tamai tu won, koe orewa ke osi ho taimi, osi po taimi, koe whafoki mai a kakala e mau tamai. Pea koe, mea ne ta. Na ipe ko kore ka kolfaanga, ke utoki whakamana, ka koe kolfaanga ka pete ke mea mai, ka pete ke sio mai ke whamatala koe, ni pa ke toki whakahokoanga ki ho tao ke te. Ki ho te hina, ka tu pou toa.
Ko ngāwe ko na tamai e tupo wono ko ni ke mau tauhi. Ko whahe ka poe ngāwe mahanga tonu ki whemane. Ki ko ngālo fuke hingoa. Api ko na mea ia ātahe taimini. Na ia hai ka tupo toa. Ai ko i kolo vai ko ngālo, riukawa. Whahe ka poe ngāwe ko toho mo e kolwhanga. Ka ke toki sio me kepa ke tuku whahoko anko teina. Ka tupo toa. Ko ngāwe ko ngāwe a aku. Mō tau ke te. Hu toho, ma tau e piko ia, whema wafe atu koe ki riukawa, kano me peke utanoa e haikuan. Ko ngālo ma peo ko tātu ka koe ki tok whanawhana ko te hina katu pōtoa. Whanawhana ki ai, ko ngāwe koe tēne mantu i pe eo. Whema wafe atu he ku mea lere, wafe matolo ku na take off mai nawa pa mo whawhanua. E ka tapau nawa tāpulu. Ma piko ia, holomui atu, whakahifo e uwhi, i whare lahi, o se ma holomui me mea huma ke fu apuaka, o whakahifo ke toho. Ka kunga pēo e haikon e whakolwhaang, toki whakahokoang ko te hina, koe ngāue koe na whakahifo koe kau uwhi pēo moe hākoa, moe toho, koe ngāue a whai ki mua. Koe ngāue na mao ke whakahoko ake ki he tama, kai pōwono ko mālolo i mau tamai, talamai mea tu pōwono, tau he ngāue, kai tuku e peke ore ke osi arrangement ko atu bou wha. Māku mahino atu ia e ku tamai, ai ni koni whare hau, o te ke ai ke te wei holo e umea, osi māu e whare o kolo, whare o tau ke te, osi māu e whotutu e ngā wei, osi pe ho taimi, tukuange ke he kakala e mau tamai, ke whetu tonu ke huu ki ai. Kau wha māloa te tau whi whatongia, te milahi, ka koe ni, te whakamanata te ka koe. O te ke ai mea noa ia, he koe ni. Ase ai ho whakapiko-piko. Ase ai whakapiko-piko o ku hua kawa aki. Whanau mai tangata iki. Hua kawa aki he kau kawa. Una hua kawa aki na kai ke pongi-pongi. Hono whakanofo koe, na te ke pong-pongi ia. Ko ngā whakapiko-piko. Ko hingoa ko toa pe, oso no whakanofo, pongi-pongi, te to ki mea o koe o whakamalo ke tama, he mau hingoa. Whanofo koe, toki tātakai tae pongi-pongi holo ai pe koe. O te ke toi ai mea no, e malo pena no kātaki koe he hingoa tae pongi-pongi. Ko ngā whakapiko-piko, koe ka koloa, umea koe na tonu ke whaipa, koe ke o whai koe e koloa. O ngā koe ke ofa he kāinga, ke ofe ina koe. Alo ngā ue. Hau e mo ofeina kai ngā, ke nau ofeina koe. Whapio koe ke o whai ki tai ai ke, te ngā au e kaha mea ki te lava wahe kau ngā piu, ka nau mi māsima, te ata mi māsima mua mea. Whamanatu atu ia. Ko koe peo ke hingoa ta e pongi. O ku hua kawa ake he kau kawa. Fui maano o ku nai te kai pongi. Hingoa ta e pongi. O ku mau ia. Pa koe ni. Te u whamanatu te tāla noa tuen. Te tānoa tue mahaku ose umea. Kau tānoa tue wau ko whamiri ko oku. Tānoa tue ko whamiri ko ni inu sila. Whanonga te u te ai hako, te ai ulumotu ai. Mau tolu konu ai ulumotu ai inu sila. Ko whai ki mua nuku rea tu kada. O taha pe ulumotu ai whamiri. O kui Australia. Kake roti ka te whanonga tue te aha ulumotu a. Ko reo nai tasi. Aia ko mousea. Ko him ko taitolo leo nai tasi ko mousea. Malo si whai whatogia leo nai tasi mono hoa. Taki he mea lahi ko mousea ia. Peko ha o ko sea ia ho mou whamiri ia. Toku pe ai ulumotu a. Toku ia ka iskeri ko ulumotu a ia. Papau mo ai ulumotu a. Ko Daniela ena. Daniela pereti sala. E ko mo tolu ko te ke mo iloi. Ko Daniela ko hiri ko iskeri ko ulumotu a hoko. Iskeri ko ulumotu a. Osa iskeri hoko a Daniela. Ko mea ke mo iloi. Ko mo nofo ake foi whakaukau. Toko ko Daniela ko fuhatu tama ko iskeri. No. Ko whai ki mua nu tānoa ka mo tolu. Ai ke mo mahino. Mahino ka mo tolu mea kou hoko. Ko Daniela, of course. Ko fuhatu tama ko iskeri. Ka nai ko ostohi. Mea ke mo iloi ane. Ko ngane alati kona ke aki nusila. Alo atu o si pepa mea kotokotoa. O si adopt. O si tohi a iskeri. Pea mono mari kone taimini. Kone o mātu aia. Iskeri. Mo ha moa. O si tohi e iskeri. Koe aho koe mata iskeri. Ko Daniela e tu unia mutolu. To o api ona te whanong. Ona te whanonga te aha ulumotua. Tasi.
ka pa o mo take atasi como sea ia family fui mano sea ko tasi to ko abito la no taha o kai ke tolu mo fa o mo to family taha be o mo to taha o mo to taha fa to ko ai me no ia e na fa ampe ke what ka ke kon ko ala te be pe te ta pe te mate pe o hen ko la be ko mo fa no me ke tala tu de family o nga ko me ala ia ke silava he o mo to fai o ku fa la me ko to pe ko me ke mo ilo i me ko to fa le family ko ku foi atamaia ko me ko to ko family o ku kai hilo me ta ke te ka ko ha me fai ko le ko fa to ko mo tala te me ko fai o nga ku ka ke ne ma o ta pa ki ko ne ma o to ka e ku au takai lo sio ka kai fo ka venga mo te ma mo fo la mamangia ku mata o ilo le vai hala mo tonu na tolo ko ai me no I he family not with me tau ai me ko to be ai ke sai ai ke ton ai ke offer whatever we eat or drink to everything for the glory of the Father in heaven me ko to be ke lang ia Jehova tau sate fo lawe ke fa ke whatever takita ilo no tu anga mono tangu tu anga tai me ure ai fa hu tau falongo ko to po te ringa tai me ure mai e ulu motoa falongo ko to po te ringa he family fui maon e unga ko no si ba I got the message ko ni me fa osien falongo mai ko ure don ko ta ke te ta ko ni sene ai no ai fui maon ta ke te le fai te mo fanga tamai tau tangata ko no mau tolu to fui mano ka ke mototo mo fui mano a ko ni sene fui mano sene o ka ke mototo mo fui mano pai ka ke no ia mau tamai ko ai ko no kakala o ha ia te fanga no fui mano o ku hala ine nga we ko dai fai fere a hingona ton ke ne fanga no fai ko le fere a hingo family ne ton ai pas vulangi pas tau kai no fo ato ma u hingo a family ne ton ai a ko ha ai ne fo I fa me no ia fa no me ke no ia ko te kai pongi ko ia a fui mano loto sene ta ke te kata kai ke hala ia hingo ko na ko hingo e tu I ko a ho pa mo fitala mo pilo levu te ke sio leva ke ko fa ma to o fui mano ta pe fui mano ko I fare hau ko awen ko ton ke fui mano ka ke lava o ka ke na fai no e tamai ta pe fui mano I fare hau pe ko me ai o ko ki vo ia fai ki mua ka ke arifu ko ke fui mano fie me au ko ke toto mo fui mano o ke family ko mo fui mano tai mini ko mo kui mo fanga kui o ku eke ma kui ko na fe fine avahe ka ke pala fu ia o tala o ko ilo ko to ilo ko to e me tala mai ma tamai na tale na tupu mo fai no na to e vahe me ko to be ha me ta vai he ka ke to tonga nga we vaka po nga langa mo me ko ka me to tongo so no ofa ko no fanga tu foi ka ta te ina to ko fa anu mo tupu ai ai ke mo fa nga ke he o ko ilo le family o ko mo langa ko to me ko pa ko to po te ringa tu ke pe ko si mo e ke ko si mo ai ka ke fui mano loto sene tu ko fa ma ko ku lea tu family a loto fale family ko hana to hingoa ko ya me ko to hingoa ko ai ke mo ai no ya hingoa ko hingoa e tu I ko fa tokanga ko a ho te mo fitala ka mo pilo levu ko fare alo ko a ho ia ho fa ma to le ko ke ta fui mano ta pe fui mano o ku fare hau ko awen ko ton ki ai no o si a ko e tamai ta pe fui mano ai ko aure ko fai ki mua ko mata pure ko leva to leva ia to hala ko foi no ia ko fui mano mai to ai hingo ia ko faka ma no fo ma a tu po wono ia ko ia hana hingo ko ne ave ke te ha ia te telekeite te ai fui mano tu ku ia ka ke fe unga me ko ngalo tu me ko nga ma hala o te ka mai ki fe mani ki fe mani Frisky, California, o kai mo fui mano California. Ka koeni. Wana ke. Koena ia ko mo ki ai no ia mo fui mano o ai hingo ai a koe. Pa ke silo poko hala kai ai pe. Ko ku tau ke te koeni ni California. Tau ke te fa papa tau ko nga na kai ko koe ia. Ko hanga he matu ko matu me mo tu na si iui fa la no ia ko fui mano. Ke unga ke tau mo ai o me ko fa ko ai ko Panove, so ne mapa.
te usio ke he au o nga ko loto ia au ko ui fa lau no e matua ko me ko no fai se ne tama ko ia ko da o kai ke toto ko mo fui mano ko mo ku ko mo ku ia mo tol ko na to fe fine na mari mai ke fui mano ko vahe ia toto e fa na vahe toto mo fui mano kai ke toto ko mo fui mano pa ko no ke ia ko so ne pa nuve o ku toto mo fui mano ko ia fui mano se ne to ko lau no mo fa ma ko no rea te loto fale ko na to hingoa to hingoa mo na la mo fita la mo pilore ka ke so ke tafulu ko ke fa ma ko so ne pa nuve taget sai ve o ko son pa no ke ko no ne kuia ana ia o ku toto mai ke fui mano ta ko no loto ia ana ko fa la no pe ka nga motu ka ga ta he ni ko ga ma atu ba ai be o na ui be motu ia a son pa no ani ko ni California ani ko ni feitu ya pa ko ia te sio ke au ya nga ko bo toto a ko mo fe ta ko tama ko ni ko no mi a te ko ka no toto na mo fui mano to o family mai ki wa ma family ki mui mai ka ko toto ke halanga fui mano ko ga ne fika wa ka ne mui ko ya son panu fa ba mai no pega tau ui nga ka ta iki ya ku pa ko be ta o ko ke e ki te ko u va ta fu la ta ko ki ka wala uta pa ko ui nga mama o pito ke rea tu nga na ke fa ko me ko van kui na ma si sina pe ka wala uta fa tu ya son panu te mo sen map mo to vino ko ani te man sa ma ko os lai u me ko si mahino atu ko ai hai me o ngala me no sila na fe hui me mahino ko kui pe tafuafi pai la ko kui alu tai tawala ki to a lea tau atai na pe te ai mo de funga to aniu kini ake to ko kere kau pili nisi, mo e tui. Ko hano inga, ko e kuia e tui me iono aho ia. Ngata mai tau tolu e tui ahai kwa ia aho eitu, ka e whaa ia te tala neo topu tapu ia, topu tapu e ko ngā koe kau tanga loa. Mang mai no, whehu i mahe kore simua me i tonga, whehu i mai rewa he whaka ofa moani, tau tatuk ariko lau, ariko naka whehu i mai koe Wilson Fonua, pate tau lere ki palasi, tau pēdu pe koe matapaa, pau lele ta fai mo lele ki talo ni alau vainga mo to kupu tama peang pe ko mo ama mai fari kusi ave ko ya mo no fari kusi tonga e kusi mai no ma ko ngata anga to tala doa ko mai no to ki fonga me lele fe mai no aki ko fui ma no ko no aho ko ofe fine a ila heva foi beautiful ko ya to ko ne hau ko me ko tana fo ko futu i me ko hau ko fu ve fo le pa sio to ko alu ko me sio ko ta ko futu i me fu ala fu aka we tawo no mata ne sio i fa fo ko vai ko fe fine sio la ko fa ta ko me ala fu aka we tawo no mata o ye ko vai la ve mata ma ko ata ki foi fas veia ata ki foi fas patau toki mawai ka ku fa malo atu mo si malo si no foi mai ko hai ko tai tolo ko hai ko tali kai ko fai ki mua ko no o valau o fui mau ko yai ha ko mai no ata ko fui fasi e tau mawa ya famalo atu ki tupa mei ngalo tupa na efu kau tau na eke fai na mai tonga eki ke ohofi a ne top tap fenau hau ko fanau mai hanga e niwa ya tamaita ai ngai fu polata ya to ya ospa kofu ake hamane kofu ake ngatu pe ai rewa ngatu o hai o lunga hanga pala ya lain ne ye otu i mua ya lain ne mai he fanga na tau na e me mana na ki anga tu mai tu ni wapa fe kau se ne kau tau ke o tau na top tap fe na ala tu o sanga e motu ya ai ngai fu to pola tai hanga fu kau tau lain ne mai pa tanga ta mai me o se ka pa to se ni mai va tupa fanongo tupa teke vaka ha uya ki mama o ha uya pas mai ulu
Hau koe u folau me tonga eki. Ha atu pai, ha u kamea, ha atu patamai. Ha atu pai mene Tokyo. Tai, mana e tupu, nai mene e tupu, e pako whee ni unu mea, mana e tupu he ulu ulu, pako whee hau koe ni koe waka, ha atu pai a tekerere. Tai ne toki pa ne tekerere. Mo wo. O mau e koe tupa teke waka. Koe tupa, ko talanoa tēnu ho talanoa. Ko mau u talanoa koe ni mei whare hau ua. Me tangata eiki koe ni ko sunia tau tolo. Me u talanoa me iai, mea mi moto. Ka ku maha ku whiunga, ku fūlolo, ka maha ku mau e mai no. Mau e mai no e tānoa ki mutuan, ko whai ki mua au, ko awhi wālau o, awhi wālau fui maanu. Pua ke pei whare lahi, ko esme mai. Ku mai, hau ko fui maanu. Ko kui au, ai tui. Mai no. Ok, ata tau ki whihi whakasi, tau maa mai rewa.